kapa mantswa mabotse a dikeletso mona le tsebe o kwele a ke tamishe magageshu ka mešate moroka wa letama ba tseta ba mešate ka go fapana bokgošigadi ke a letamisha batheeletši ba bagolo ka motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago wa letamisha magageshu ke yena moroka metsi a pula hlabirwang kokota maila go fenywa a ke leboge ba ga borena ge ba kgonne go tla ba ile ba re ge ba bitswa ba seke ba gana ba tla go nyaka go kwa gore re biletšwa eng jwale ke re ka ge malome ka kapa maloba re be re iswere ke be ke nagana gore ka ba bonolo ge re ka fa dikgaetšedi tša rena gore ye taba e bile go ka mo ya sello sa mokgala bola ditaba tša gona di reng goba a ke tsebe gore e tla ba bose ge yena mong a ka e thoma mathomong na a ke tsebe gore o e bona bua malome ka kapa a ke go leboge moroka ke dumediše balli ba rena ebile ke ba amogele semmušo ke re ge ke be ke bola lekgaetšedi aka ke boletše le ofe mosegare marea ko ofe mo go lena ke boletše lekgaetšedi ya ka marea mola o nnetefaleditše gabotse gore o kwele dilo ka moka ga tšona go tloga ge kgaetšedi ya ge a thoma go bolela go fihla mafelelong a be a nkgatla a nkweša bose a ntshukira ge a re ge nkebe ke ile ka ba le airtime nkebe ke founele la bone la beke ya go feta ka fa polelo ga ke tsebe rena dikgaetšedi lena le be le theeleditše radio le thole phakate le thole phakate ke kgopela o mongwe a nkaparele dilo tše le wena o e thotše phakate na lena le dula ka ya lene di-fm mo le dulang lena kgaetšedi ya lena ke no e summarize gore nako a rena e tlebeng yane moroka ausi marea o e kwele gabotse o e netefaditše gore o e kwele ba ba re ba ikereile gare o a dulang ka gae le abuti ke o mofe lena le letho and then Maria ke ena a dulang kua a dulang gona abuti o alla ene ge motho a etla gore na alla ga re kgone go ignora sello sa motho le bana ba motho a kere le batlo le ditlogolo lena wo ngwana bo kuola mmago lena ke ngwana motho le abuti ge le bona abuti le re malome abuti o lile ka taba ya go se swarane ga botse ka gae go mofa mantšo a bohloko a gore ga se ka gagage ka mola ga se ka gagage ka mola a ye kae a ye go dula kowe jwale abuti o ne le diputšo tše dintšhi gore ge ke kry-a mantšo a mohuta o ka gore nna ke tseba ke le lasbone ka mo gae jwale ge ba re ke tšwe ka maase ka gagesho ke ye go dula kae gane nna a se nna ngwana wa ka monang abuti o lla gape gore ga le rate mosadi ya gage le fa mosadi ya gage mantšo a bohloko ebile le tšwela pele go mo kgantšhetša gore ka mo ke ka ga borena ka mo seeta go lla sa rena jwale ga ke tsebe gore ka gare ga ditatofatšo tše jwalo ke efe ye le e tsebang le le sa e tsebeng oqala indaba yamamntomo ukuthi kunalo umuntu omxoshayo azange silikhiphi igama njengalelo likhiphe liphi azange silikhiphi igama lokuthi umalume sitahambe sondela nyana mo umalume uyohlupha ejardini ena sindaba yamanje okay indaba yakudala and malume uyathukana kwayena njalo makadakiwe is either uphuze ispiriti or ibia uyathukana uthuka umamkhulu and umamkhulu mdala nakuye usithuka sonke akakhethi umuntu abomalume laba basemadrobheni uyabathuka esinye isikhathi siyazithulela manje yena inkinga yakhe and umalume une attitude
So manje zonke lezi zinto lezi sekazijika ngathi Mm. and umfazi wakhe mina sayidina umfazi wakhe mina angeze ngimkhulumise Mm. angeze ngimkhulumise and akunamuntu othize yena akamfuni Mm. kana go nudwa le ge ke bolela so ke bolela le mang nna kana ko wena manna wena Ivone wa ga Manganye ne and then o sepela le mammo Mapule wa ga Manganye ya go swanela roile pe ngwanaka and then Abuti re a motseba o be a le mobeke ya go feta o la ke mogadi ba bona o be a le mobeke ya go feta Abuti le bolela gore o a tshwenya go tloga khale Abuti o na le mantšu a bohloko Abuti ko mahlapa and then ke kwele o bolla polelo ye nngwe ya gore ga se nke o no bolediša moga tša malomago nkane o senke o no mmolediša mina before mina mina usisilo before bengihlala umama mlabeka kana gore sesilo o ramoga tša malomago mina kufika kwami ukubuya ekhaya lokubuya kwami njengomama mbeka shonile uyazi naye mina naye indaba zokuthi maybe siyakhulumisana ukuthi or sawubona uri njani hawa nibangeni asikezawa sibanginex siyalwa mina na sesi gape o ka se rosa bolediše motho wa re le ya kwana a batho ba go kwana ba dumeditša angazi ukuthi yena uyalwa namora kalwi nami mina ngibona makangangibulisi nami ngiyathuka wena ma o buya la o bo hlala khona o thole yena se ka khona ekhaya wa mbulisa uyabona ukuthi ikinga ifike nawe wayifika ngani asizwane sesi uyabona ngapha sibangaki omunye umuntu nangena lapha uzokuthi lotshana jwale nkane wena o tsena ka gae o krea motho o sa modumedisha sengisho lokuthi bathi siyahlangana so o a se ke le no hlakana le dula ka jarateng e teng jwale le hlakane jwale le khaka imetse le berekisha gate e feng le ya ntwaneng ya botsholo mari e feng mo le sa kopaneng be bahlala RDP thile sihlala endlini ya kagogo di gate ke tshepedi igate 1 umnyango bebasebenzisa umnyango wangaphambili so nasebenzisa indlo lengasemuva so go tla jwang gore o khone go kopana le malome o be o tsebe re malome o a rasa malome o a rogana mara o sanke o kopana le mosadi ya gagwe umalume uyu umuntu ehlala naye full time ejartini wow and then makaphuzile kune purchase vele shona lenzansi le upatrothini makadakiwe yena ashiya patrol and angeke silale vele okay uyapatrola ne uyathukana agcina lokuthi athi umamkhulu umahosha emuntwini omdala athi bamlande Witbank bamlanda umamkhulu umahosha and umalume akafuni ukukhuziwa like makuthiwa akuhlalwe phansi uyaphakama and then indaba yakho igcina lokuthi iseki kuyaliwa vele uyangala bese uyahamba kezwe umuntu ekhaya iqiniso akezwe umuntu nkorrie ka mo taba tša malomago ke tsona tšela o di kweleng ngwanenu šomo wa bolela gore malome o jwale le jwale o tseba eng ke eng o sa itsebeng ukhuluma iqiniso umalume makangaphuza uyathukana uthuka wonke umuntu ejardini umama mfutha kamuzi uhlala mthuka everyday makadakiwe umama kho ngimuphi usibongini lo ngakhona ngikuze lo bathi bamlande kuphi lo bathi bamlande Witbank awumahosha okay yeah aphuza ipior spirits uyathukana umalume asilali makangathi uya patrol unesitasi ukuthi ya patrol athuke nabo makhelwane ukuthi amakhelwane baloya so le na le bonnete ba gore go nujwa le ge re ka phone la makhelwane a ka bolela tabe o e bolelang ya gore o hlwa ba hlapa o la ibile o na le mokgwa go ba butša ka baloi banga ikhuluma re gopela le re nyakeleng di phone number tša baagishane Abuti a re fe di phone number tša moagishane o mo tee wa mo tsebang le lena le re feng di phone tša moagishane o mo tee wa re motse a ke re go nujwa le ge re ka fa ke bo Aus Maria Abuti a ka tla ra wa ba kwane and then ge re ka fa ke Abuti ba ka tle ba re aua Abuti o kwane le bona jwale ge re ka founela baagishane ba babedi
ba re ba fileng ke bo ausi Maria le ba re ba fileng ke abuti and then re kwa gore na bona ba tseba phidishano ya lapa le ele ka tsela ya mohutamang malume ya lena le ya morata tala siphila nomalume tala sihlala nomalume so lena le nagana gore ka ntle le gore malume o a nwa di-spiriti o nwa majwala o a patrola ga le souba a se anwa madila le gona go dula lena la swara dikgang le ya kwana before kungakaliwa besihlala nomalume nanoma before mna nombekadaki besikhona ukuhlala naye share yonke into naye beka right ukumochakele kuphi enzani kumochakele kuphi ukuthi umalume kujike kuphi angazi mina kumalume kujike kuphi bophelo ba ge le be le dula le malume before mosadi a itla le ka moraga gore mosadi atle go bile le phapano ya mohutama umalume mahlala naye before azohlala nomfazi wakhe bekunomehluko namanje kunomehluko akufani nangesikhathi sihlala nomalume ecaleni so go ya ka lena go ne le tše dingwe tše e leng gore malume o tšhentšhitše a tšhentšha ke mosadi o le rialo asisho njalo mara sithi kunomehluko ngesikhathi umalume ahlala angakahlali nomkakhe namanje re kry-a mo teng alright ba founela moagishane mola re nyaka go no e ruma ga botsana taba ye re kwe ga botse re ya le kae hello thobela le gona a wa re gona le tseditše sealemoya bana bešo le ya dikwa ditaba tša ka baagišaneng ba lena jwale ka ge le le baagišane le phela le batho ba ebile re go dumediša re go amogela semmušo pitšeng tša kgolo go motse community radio ke le ka kapa radio ke tsamaya le professor Moremi ka fa re na le baagišane ba lena mo ba e leng gore ditaba tša bona le dikwele go tloga beke ya go feta le lekgone le le sa dikwa lapa le ke lapa la mohuta mang ka mogole le tsebago ka gona lapa le papa ba tseba ba rena ba sa phela le lapa le le gabotse a wa re phela gabotse o sana bothata awa batsadi ba robala a wantse re pheisana le bona go le gabotse sena selo mosimane wa re tse rena gore o tšhentšhile kae a mosimane wa roga o bitša ka baloi a re na le bosesage o ya lanse ba le baloi ba nna a nyako lompone ka mogae go rata bana ba tshameka ka mogae a le se ka mmona o bana ba tšetšeng ka mo bana ba ke ditlwane tsa gage bana ba ke ditloutlwane rena re re ke bana kane ke ditloutlwane o tlo wa loya jwale mma go rena a se le be le reng ke ra sentse ke mdirasile a rogana no maroga bo setsa ka mo a ro o ga ta o ntsha koloi mo phatšhising a bulele radio a rogane o ga bo setsa ka marogo le rela ka mo a re nna le setsa ga go mogolo ra moloya ano rena re mfetola ke re gola a le ka kwa tšapeng ya gagabo ana le ka kwa tšapeng rena re mfetola ga gomletse ya ba thakathe la ba thakatha le zinto le ya mina nihlela emkhukhini bekana bangambeni bayakha bayenza amaforomo mina ngikhamisile emkhukhini ngithola ama-2000 mali batho bambi ngwamshimano arukwana akenya le rena na or ka re ya baboledi banongrea le rena banompile ngwe gae sa mofetolo no motlogela o arogana mofetolo bele ke a kgomola yena meši a tagile buti ntate ka kapa le ntate merena a tagile mošimane ke minus problem a sa tawa ke motho no a rase no sepela le ka kanwa yo ke mathata o maraga a se anwa le kgona go dumedišana kapa e ba motho wa khutso ge a se anwa a dumedišana a dumediša mara e khulu a sana le kanwa a mathata ya thoma
jwale mmago rena a re no re wena mohlomongwe ka metsotswana e mebedi taba ye ya gore mohlomongwe o hlapaolwe ke malome a bana ba a go bitše ka moloi e go swara jwang na ntshware gabotse wa gore ke mare ke tla reng anlate androga 99 o ndroga le ka mo ga gabo ka o ka diskempe mohlomongwe ba no tsatleleng bana ba tswa komeng yona de ke khodinyana tsa go feta ba tswa komeng ke ga re go di sa di se bana ba tswa a ba re dutse go mnati ka dinako tsona tse ka bo 7 8 re dutse go mnati bana ba ba re shike mollo mo peking ngwana wa ka wa ngwana ka o tla ka o tsena dijo tse dintse ka re ba yena ngwana dijo tse ka di tshaka e go fetsa uja wa bona batho ba kena ka mo re tlo ba ngwathela ba tsela dijo tso ba ngwana la raina o ja nna ke a khosa a ngwana la tse le plate e se le khale ngwana la wish mo le se re robala ngwana o le thap dijo tse le ngwathela ma a rawa malumi Thomas o tsere ke tla ke ma thabo ka ngwathela malumi Thomas a re re alo ya runa a rai mama na la mo la re tsere ke tla ka ngwana ka re ke re da sa ba rua ka ba re tlhouteng tsa rona gona je le mo fa dipapa ka no a una taba di ke tshila mena wow ka mantšwa mangwe mma gore na ka dipolelo tša gago ka moka ga tsona di hlasetša gore malome ge a nwele ke bothata bo bogolo ga mme re go kwele mmatso a sa na tsa ka ka go rao ndima ka motho o lutile go loka o gomola ke ka re teng no matlakala le mo tseleng le le sa tlhofatse wa fita tule a ke tsebe moroka nna ke nagana gore se ke beng ke nyaka go sekwa kapa go se botšiša go mma gore namo ke nagana gore ke kgotsofetse ga ke tsebe gore na moroka gone le se le gore o nyaka go se botšiša kapa mohlomongwe go se fetiša mma gorena ke ne nneta gore malome ka kapa o boletše le lena kere wena theetša radio se ka ba kgole okay papa go theetša papa thank you yeah re ya leboga motheletši wa motse community radio wo re boledišanago le yena wo ke moagišane wa lapa le la ga Manganye o gopole gore lapa le la ga Manganye le ke lapa le re ebile go lona beke ya go fetsa ka labone e le ge abuti a etla tepela etša ka mantšo ao a hwetša go ebile le gore yena a tšwe ka fale o dula le mosadi ya gagwe ba tlile le mosadi ya gagwe mo e leng gore go ile go ba bohlokwa kudu gore re kwešiše gore dikgaitšedi tša gagwe tše a di latofatšago ka go mo dira ditiro tše jwalo ba swanetše ba feleletše le bona ba e ba gona ba tle ba te phetolele ka mo gore go tshepiše ka gona ba gona mo ba tle go lošiba ba rawa malome banna o nwa spiritšhi ga a nwele spiritšhi ga a swarege malome ge a nwele madila o ne mantšo wa hlapaola malome wa patrola ka mogae ka mo ga re robale moagišane šo o a di hlatsetša ausi Maria nke o batamele o nkemele mo magareng ga moroka le motlogolo mo o phetše gabotse o kae ngwanešo a re gona kgaetšedi ya go šomane o relletše beke ya go feta wena ebile o kaone o bo motheleditše o ekwa dipolelo ka moka ga tsona tše a di boletše go fa moagišane o fetša go tlaleletša polelo tše di bolelago ke bana mo gore ka nnete abuti ke motho a tshwenyago jwale abuti yena o re ke lena le motshwenyang sanibonani yebo ma ninjani saphila njani bengisacela ukukhuluma umuntu olalela lelihlelo everyday iredwa ngiyicina ikhala 24/7 yami radio ikhala umuthi ithema ka makuphuma bokuqala makuzongena yena athi uhloka yini ngize ngavusa ubaba wakwami ngathi uyamuzwa lo muntu okhuluma athi ubani ngathi ubhuti wami athi unamanga ngathi ubhuti wami ngaqela i-airtime ebantwaneni ngathi ngicela nifonele ekhaya bavulele bafaka ama headset balalele i-radio bangezwa ngami
njengoba bomtshela ukuthi kana ihlelo langolosibili nangolosini akusihlelo le labo hloka yini njengoba zoba zozikhuluma yeah ngisacela ukukhuluma amaqiniso ngathi ngiyafa namhlanje khuluma tatwethu angazi ukuthi ngaqala ekucaleni until ekugcineni sikunikeza isitulo ngayibha usho sho sondela kancane umicrophone lo lempile akusiya manje yakudala uma saphila from 2016 angithuka nginganandaba naye angithuka njengoba asho wathi yana mina ngimthukile size sahamba ama court sibuye court nge26 ngenxa yestand uyangithuka umfowethu and abuye futhi makacakekile abuye kimi and uthuka umuntu osedeni ongamfonela ongakhulumi naye ongathini naye abuye makabuya azithole acakekile abuye azoguca ngedola azongitshela ngomkakhe ukuthi uthi angithi ngibuye nginganandaba nalokho bengisebenzele emaplazini wathatha impahla zami se-RDP wazilahlela ngaphandle athi RDP uma umphe yona ngase ngiyabuza ngathi ngoba nami yami ID khona lapho ke azange ngibe nomona ngaphuma ngayindlini kama washaya abantwana bami wamdabulela impahla zesikolo ngase ngiyaphuma ngayohlala kamntana sisi wami agijimisa umabhule ngeqelemba amgijimisa ngeqelemba abaleka umntwana aphethe umntwana kumele esikolweni manje yakhona abaleka umntwana yakasisi wami 5 umntwana bokumela asuke 5 ayiramnikane ngeenyawo bekangasiswa uThomas ukucela kwakho ukurenew RDP uThomas bengithutha amanzi ngebhakede ngithola umntwana ngithuthela abantu abasebenzayo asibiza ngezinja makabuya uThomas emsebenzini aholile umama kathi ngicela ngithengele cold drink athi awubona ukuthi ngiyakha imali yakho yomholo uyisaphi uThomas wathi kuma aphila athi uma bamrebhila sesemncane athi uma urebjo babami asesomncane ngazibuza ukuthi bekakuphi yana makathi uma ureji aza akhuzwa umntwana omncane athi uthuka ugogo akusiyimpi yamanje babukapalakapa lento le into yakudala maka ngaphuza ipi A1 uzahamba kahle nethi nakazobamba ikhona uyathetherega naka ngaphuza spirit yasuka last year June uzila khala inyembezi kimi bengithi ngimvulele ubhuti wami wafona osejobo kathi mvulele bayangitshela ekhaya ukuthi uthini mvulele umuzwe ngathi ngimvulele bathi mvulele abantwana bambakhala bathivulele umalume Thomas ngamvulela ngahlala ngaphandle angitshela ukuthi uma usenext door uma bayamsebenzisa enext door uma akashonanga uma uyisixuxwana enext door athi bekahleli noma sithanda ukubasa ekhaya senze ilapha siyabasa mabangena endlini uyayaza yena uhlala lapha yana emlilweni masusele inkunye kusala amalahle uhlala lapha athi ubona uma amkhomba ngesandla athi amkhombe next door la aphila khona yena uThomas next door lapho athuma ulapho azangifuna ukwazi ukuthi ngithi ngathi angithi la uphila khona manje yini into esoyenza athi ngicela ningicolele konke lokho engikwenzile ngicela ningicolele ngasitsho ukuthi yana njengoba acolisa so mhlawumbe uzobuya abe right ubuyile maybe a week azangathathe nenyanga wajika wathi makajika uThomas akusidala futhi wabuya futhi manje after Good Friday walwa nomfazi ahleli khabo umfazi walwa nomfazi weza kimi wathi nakeza kimi athi siyalwa nomfazi ngathi nibangani wangithola ngimila zange ngimnikeze isitulo wangithola ngimile ngithi ngiwashizile athi yena bayampaka
umfazi wakhe lo mntana wakhe wentombazana ugogo wakhe nomalumakhe. Ngathi inkinga yini? Wathi yena ya bathuma ufaloya. Ngathi mina uma ungena phi endabeni zenu na? Yabona? Ngathi nina manilwa nine right yokufaka uma endabeni zenu. Wathi ya futhi ngifuna ukuthi le ntombazana mayiza lapha ekhaya uyixoshe noma uyishaye. Ngathi no. Angixoshi, angiyishaye. Angingena endabeni zenu. Kodwa into engizoyenza ngizomxosha ke manje ngoba uza emzini womuntu oloyayo. Yabona? Okay, inkinga lapha yikho. Ayingizithulele. Wabuya 2018. Weza ngemoto. Bekathanda ukuza adakiwe. Afika avula iminyango. Akhalisa imoto irasi memeze egeyidini labantu akhumula iskipa. Angena afika avurvayo. Ngizithulele. Weza 2018 umntana ambeka nomntwana sesena 4 months abagijimisa endleleni abakhiphe ejardini ngezwe ngefoni ngibuka uyothenga igezi. Bathi buya abantwana bayafa bagcwele umgwaqo. Abantu bamile kuma skirimiri babhekane noThomas kuthi wenzani. Ngathi nangiza ngibambi khona solathi sister asanke ngimkhulumisa. Azange ngimkhulumisa uThomas. uThomas uyinkinga. Uyinkinga kakhulu uThomas. Khona manje njengoba sizoze siye court. Masizoye court so ngi26. uThomas mina bengiseveza inyawo. Ngithatha umntana ka lo mntana sisi wami bekangivakashele. Ngimise ekhaya ngithi hayi ngoba Monday bayahamba. Ngithi hamba uye ugogo Bongile akhona ukupeyita. Mina mangifika mangibambi khona ngithola usisi wami uhleli ekhoneni next door. Ngithi hey wena uthanda emzini mara yazi uyaphuma ngithi hayi azange ngithi ngilandele. Uyangilandela uthi angichazela bona angifuni ukumlalela. Ngiyathula. Nangifika endlini ngihlala phansi uyachaza. Makaceda ukuchaza lapho ngingene kuye ngoba naye ukhe waba necomplaint ngosisi wami. Ngahlala naye phansi. Yena wezwa nje usisi wami ukuthi umenza 1 2 3. Ngahlala naye phansi wangizwisisa ngamkhuza kwazwisiseka. Yena namhlanje mangikhuza yena uyathukana. Ngoba thina sihluleka ukuthenga amasamende. Mina ngihlala eMarubhini. And umfazi wakhe anothuthe ukuthi angimfuni uThomas uchintsha abafazi abaningi lapha ekhaya amantombazana. uThomas bekahlala nomfelokazi. Bekahlala nomfelokazi and uyamazi nalomfazi wakhe. uThomas uhlala nabantu abadala. uThomas mawumkhuza akazwisisi. uThomas une record. Siphethe ama video wakhe ukuthi wenzani. uThomas siphethe namalona wakhe ukuthi makathuka abantu abiza ngabantu ngobuloyi. Mapele le swearing di video kapa di voice clip. Phetha ma voice clip na ma video. Ke khopela gore o fe o phone ngi a re lokisetse ona ka mola re tlonya ka gwa kwa more re momoye. Re khopela le re lokisetse ngona. No phetha ngete. Re tshwarabuleshana le moagishana. Ke nagana gore ge re tlabe re lokisha gore re gone go kwa mahlatse a ba baneng le ona re tla re ya go abuti re tseba gore re ya ka direction ya mohutamang ka tsela efe as long as ba sa lokisha di-clip mola go be gone le o mongwe wa baagishane ba e leng gore o gona o nyaka go re bea mokganya phatleng ka se sengwenyana ke nagana re go bohlokwa kudu gore re tla re mo fe sebaka le yena nke alright mohlomongwe ke network e no tshone le mzama mo lokishane di-clip tšo magagashong as long as ba sa zama moagishane ka mo ba sa lokisha di-clip o ka no tswele pele ya qhubeka sese. Okay, ngathi ngifike ekhaya nangimbiza ngimkokotela ayuphume kahle hlasa leso fene dining room yakhe. Ngacela abantwana bathi bona bangeni ngale. And vele zangibange ngathi ngicela siphume sohlala lapha ephatchisini endlini kama. Waphuma. Ngathi ngicela sihlale phansi and ngicela kungabi nomsindo. Ngikhona ukwazi ukuthi nilwelana ngendaba yamacembe amacanda. Angeke ngithi ngimela usisi wami, angeke ngithi ngimela yena uThomas. No, angimela uThomas.
angimmeli usisi wami angithi bengekho njengoba asho athi mina ngize ngazi ukuthi kwenzakalani uthi yena ngize ngazi ukuthi kwenzakalani but yena ufike walwa mangikhuluma naye ngize ngena phakathi ngithi namhlanje ngcono ushaye mina uyekele lo mama wabantu namhlanje shaya mina amkhomba ngeminwe athi ngizokushaya lento yondile ngizokushaya ufuna ukuthi nekusasa bese bazongibophisa ngathi ngiyamtshela mina ngathi na Thomas wrong namhlanje shaya mina yabona le intambo ezi3 unamanga Thomas ngimtshele kahle ngathi thatha intambo uyozanga njengoba uthena usuka khabo mfazi uthize wena ufuna ukuzibulala ngathi mina ungazibulala impilo yakhe iseseyiningi vuka uzithintithe impilo yakhe iseseyiningi vuka uzithintithe bamphakela few days inyana wabe sekabuyela kumfazi ngabuyela ngabatshela mina abantwana ngathi ningasamphakela unemali yokuthenga ibhiyu unemali yokuthenga ispirit unemali yokuthela ipetrol akana mali yokuthenga ukudla makaceda lapho uthi yaye nasogola ngathi akekho ekhaya ubulalwa indlala ngathi akekho ekhaya kodwa akathenga impupha akathenga ishibo uyithenga emzini e tshwara gona ka mogho ga etsedi yaka e tshwara gona ka mogho we ke na le o mongwe wa baagishane mo mogaleng fa Thobela le gona wa rra ke tšea sebaka se ke ya go dumediša le go amogela lenane go la pitšentše kgolo go motse community radio ke le ka Kapa ke tsamaya le Professor Moremi fa re ne le baagišane ba lena ba ileng gore re leka go ba thuša tabeng ya bona ya go sekwane le tše dingwe ka baka la gore go sekwane ga bana ba motho e se ntwe botse ke ka baka leo re rego nke re kweng baagišane ba bona gore bona ba tseba eng mabapi le bophelo bo bophelwago ka molapeng le la ga Manganye jwale re le leboga ge le kgonne go tšwelela mongaka ebile le duma gore mohlomongwe le ka refa se le se tsebago family ya ga Manganye le tseba ile family ya mohutamang ke family le gore e re godisitse re phela le bona ka mehla ba re hloka se sengwe ba re thusa ka sona jwale go sekwane ga bona a ke re mohlomongwe tše abuti Thomas a di bolelago ka bana ba gabo le batlogolo le tše bana ba gabo ba di bolelago ka Thomas ke eng ye o e tsebang ke eng ye o sa e tsebeng a se ke ile nka dithuti fela ke se kwa se bolela ko gore ka mo lapeng ba fela ba e ba le go mataisa a re bana ba ba mo tsara ga botana ke se le gore nka ntse o fela a bolela ka sona re ba mo mataisa ene yena o no duma o kare a ka tla sepela ka fao mara gore a ka na se sepela ka gobane o agile le boto ka bua gale a gona ra ka ba tšanalo ntle le gore Thomas o hlo a bolela so le so le so wena jwale ka moagišane ke eng tše o hlogo o di bona o hlogo o di ikwa ka tsebe tša gago le mahlo a gago nna ga ntse se ke se bonang ke gantsi ke no mmona e le ba motho e leng gore o no phega patile motomolo mongwe a moledisang o no fetsa a mogare motja a re thoma re motja re lebaka ke eng a fela a re no o gaikedi ba ka ba ntshwara ga botana warra bophelo ba Thomas ge a nwele le ge a se a nwa bo a swana wa botswana phapano ke eng kore ge ga nwele o no tsamaya a thoma dintwa mo ka moka a nolwa le batho mara ga sa nwa o no ba motho ga botsana phela le batho ga botsana wow tabeng ya go tsame a elwa le batho a thoma dintwa ka molomo wa gagwe go ne le letšatši le o ileng wa mokwa a šupa o mongwe wa ka gae goba o mongwe wa baagišane a ba latofatša ka lentšo la boloi awa a kana ka mokwa fao jwale ge a tsoša dintwa o tsoša dintwa gohle mo ge a nwele a di tsoša ka polelo ye e reng eng e le ge a baka eng a ke ge e le goreng o wetšaelwa le batho ba e le goreng ba kwana le bona go gaikedi ya ka fao a re le kwana le batho ba gore letle le lwešane wow ka mantšwa mang ge ke go kwa gabotse abuti Thomas ge a nwele o tsoša dintwa o lwa le motho mongwe le o mongwe wa kwanang le dikgaitšedi tša gagwe o rialo wow
prof ke na le ga botse okay ke a leboga prof re ga ne putshišo ye leng gore a ka e fitisa wa rra re ya go leboga re leboga nako ya lena Moroka nke ke dipotiše ka mo go wena ka mowe and then go tloga mowe mohlomongwe mongwe re tle re bone gore na ke polelo e feng e leng gore family ye e hloka go e kwa gore ba kgone go tseba gore ba swanetse ba phedišane jwang jwale ka bana ba motho mohlomongwe go tloga gone jwale thobela a ke go leboga malome ka kapa nna ke nyakwa mo go Abuti Thomas ge le tla mo lenanegong le hloka gore re le thushe ka eng le bana ba ba ka mo gae nna ntho ke hlokang gore ke be ke tlemo ke hloka thušo mabapi le bana ba gae a botsa tseno ba go shota a o sa ka o mona a botsa go ya ka nna be swantse le yena a tle a te arabela a te polelele go ya ka nna dipotso go tla ba le gona so nna ntho ke nyakang go bana ba gae le tlogolo baka ke teng a re hlomphaneng ne and re be le ntho ya gore as long as motho a ka ba le monagano gore selo sa motho o tlo se kry-a ka matla o tlo palelwa motho a tepoja se se leng gona motho a itirekeng sona o itirile ka matsogo a gage sa lwe le yena o mmadišo mmotsetso mmotjang tsona because I remember the last time ka kile ka re if le nyako rekisa stand sele le rekisa stand le dipampiri tša lena mara ntlo wa ka yona ke yaka a se a stand sele a re kwane moganyane a re moganyane Abuti o nyaka hlomphano ke nyaka hlomphano ye nngwe gape and then ke nyaka gore ba tsebe gore a ke le mola gae a ke me ka agile mola ke re ke gae o duma gore ba tsebe gore o ngwana bo bona and then dintwa tše leng gona even le yena makhelwane o a bona koko mosipa a ba tlogele no wa titlina a bolele nnete la mathomo se siaka a kile a bolela a re Thomas tswa ka mo o ausokwe ne okay right a re ke tswa ausokwe bothata ke auso a loka tswa go ausokwe so ke tše go tswa na go ausokwe shetse ke te phelela ka mo ke phelang gona a thoma ka bona yena shetse o tsene ka kwa go ausola ke ditšhomi ba phela ka moka ba bolela ka moka ditara gore ntong le ngwe ya mola gae ausola wa itsela wa tseba go njwale malome ke nyakang a ke nyake letle mo lenanegong go sa ge le fihla gae go thome dintwa tše dingwe ke nyaka lena re ikwele bo malome ka kapa o ile le yona ra kwa baagelwane ra kwa gore ba reng go njwale ke nyaka go tseba gore wena o rata ga go ka diragala eng le bana ba genu ka gare ga lapa le le dulang ka gore se re swanetseng go se tseba ke bana ba genu ge ba se ne tšhelete gore ba ka tswa ditene a ba nayo gore gore o sa tlo o dula le bona ka mo gae so o tšere magato a mabotse o tlile fa ke nyaka go tseba gore go tloga mo wela ka ge o tlile mo ese o le malome le bona ba re ba go rata o rata ge go ka diragala eng ka mola gae o boletše ka hlomphano wa bolela ka gore ba tsebe gore ngwana ka gae ye nngwe e ka ba eng a o sa ka vizinyao a se ka tloa kwa motseng wa gana a tlo nroga mola gae ke ntongwe bile ewe e ke sa rateng thata gore o kgone go tloa kwa vizinyao a tla nroge mola gae a be a rogela mosadi aka a bolele de o ya nyaka go bolela nna ka gona ke tlabe ko nyaka protection of the because of what ke lapile ditlhapa tša gage so that is why ke lapile ko nyaka protection order because ke lapile gore wa ke ena so ke nyaka gore a tloga motseng wa gage a e tla tlo eta kwa gae a se ka tla ka ditlhapa wa ngoshiša a se ka tla ka ditlhapa a no tla ga botse a re se a se bona a se riang gore o tlile go se siage o rutlile kae a re se a se riang and then a tlogele go beela mosadi wa ka number 1 gore mola gae swantse a tle ka kae a dule matšatši a makae o tla ntlong yaka a tle ntlong e le a bona ka koo so le yena ntho ewe o yena I think madulang gona a ba mmela matšatši gore a dule ka kae madulang gona so le nna a se ka mpeela matšatši mosading wa ka mpotse gore mosadi ya ka swantse a dule how many days ko lapeng ko ntlong e leng yaka then moo ke yanagana nto e tlo ba right e tlo ba 100% even if a eta jareteng if mosadi ya ka sa mmolediše a mo tlogele le yena ene le yena a se ka mokgotla a se ka fihla moroga a se ka fihla mohlaba ka mantši wa nkgošiša so nto eo a ka ria eo nna le ena e teng go tla ba le peace
and even no ke understand gore bana beshu ne ke bana beshu ke tsere matsapa ka gore ke bona ntwa tse le mola di ka se fele ka tsa matsapa ke kere stand ka morago ke busy ka sona go morago cause ke bona re bona peace ka se be gona is better na ke tswe so ntwe ke tlo gopela mo wena aba fon hlompha ke be ke fetse ka go morago mo ke leng ba ska alwa le nna ba ska nroga aba bona mosadi ya ka ba ska moroga go fihlela ke fetse ka go morago mo ke riang gona ke a go leboga ene ke tla ra ke feditse ka topa marathanaka ka sepela ka tela mo dulang gona ka ba shela mola ke go lebogile go yewe ye nngwe gape ya no ka no ba tsona tseo alright ke a leboga ya ke tlo go fa chance mama bana ba genu ba lla ka taba spirit wa senwa bisha mosadi ya ka shotla le botsa a re nna ka se ka fetola bisha mosadi ya ka sho ke gopela nkogele mo ganyane mama nna ke tseba bia ke tsebe spiritual ke tseba yona spiritual le na 247 spiritual ke tsebe ke tseba bia fela okay wena go ya le ka mogho o tsebang mogala ba ga go ga nwele mama ke motho wa go rogana ke motho wa go hlompha ke motho wa go nonwa a teroballa o tseba ile motho wa mokutama nna ke tseba ga nwele e le motho a nothe wa langa a bolela wa tseba mama go ka bolela maka e tlo ba bothata cause motho ga nwele jwala o bona ke batho ene e tlo ba o ka re wena o defenda mogala wa gago ene e tlo ba taba ya gore tšatši le lengwe o tlo ba le probleme wa hloka gore ba batle ba go thushe godimo ga taba ya jwala re nya gore if go ne le probleme godimo ga taba ya jwala re lokiše e sa le gonu jwale so re duma gore o bolele nnete ka lebaka la re mogala ba ga go tlile mo o tlo nyaka nnete not gore o mongatla defend o mongwe re nyaka nnete re nyaka kago gore ka gare ga lapa le go agege o sa le gona mo moroka ke lemoše sese gore mo re mmereko wa rena ko go thuša batho ba e leng gore ba nyaka thušo ka nnete ga o gapeletše ke se le go protecta Thomas the reason why ke bola so ke moroka banna baki ba tswa go theetša di-video tšela le di-clip tšela ka kua ntle ga se tše di ka bapalwang mo moyeng go ra gore ga di gabotse re a kwana kore ke nyaka gore re kwešišaneng di-clip tšela ga se tše di ka bapalwang mo moyeng ka baka la gore go ka checka molaetša mowe WhatsApp ge ba responda gore tše ga se tša go bapalwa moyeng go ra re ga di gabotse and ke sure gore ga go ne ka mokgo baagišane ba ka bonang ntho e leng gore mosadi o ga e bone that is why ke dumelana le wena ge ore motho ga a nwele jwala mohlho mongwe ditiro tše dingwe tša gage tše di sa amogelegeng di bona ke batho so ga re go kgethele gore o re botse goreng mara re kgopela gore o re botse ntho e leng gore monno wa dire ka gore ge e ka ba o a di dira o gapeletšega go mo šireletša go ra gore le wena o sa tlhoka thušo ya gore Thomas a tsebe gore ge a nwele jwala mosadi ga a rasetšwe mosadi ga a emelwe ka maoto wa e bona so potšišo Moses e botšišitše gore remember ke sa bušeletša gape baagišane ba ile ba babedi ba boletše ntho e tee ye e swanang family ye e boletše ntho e tee ye e swanang le ya baagišane bale and then go tla jwang gore sesi a se ka tseba dilo tše e leng gore batho ba mo motseng ba di tseba ka monna gage ga a kwele madila na and uyamfonela makatakiwa yenza zona lezo iyafonela ngaphandle mfonela ya re sa le mola go sesi ke tlo go fa chance malome mama a gone gore ba ka re swarela ngwane o mowe o kwagala kudu mo microphone mo re lokišetšeng ngwane owe mowe ya ke nagana makoti mogala bo wa gago o nwa spirit a no spirit o na le bohlatse boo ke na le bohlatse okay mogala bo wa gago ge a nwele o hlompha batho goba o roga batho nna ke tseba ga a nwele ke sa tsebeng ga a roga ba bang mara nna ga a nwele ga a ne le nna wa nhlompa ke sa tsebeng ga a ne le ba bang okay wena o ema le gore a o ne bothata gore a ka nwa solanka a phela le wena
o right ga enwa ka mogwanong ka gona ga ena e am ka mogwana ka gona cause a kry nka se mokhethele gore se ka no wena o right jwale ka ge mogala wa gago a enwa ka mogwanong like maitshwaro wa gage a go kgahla jwale ka mosadi wa gage o right a one any problem godimo ga taba eo e no ba goba aowa yona a se e tshwenyang nna ke na problem okay re a leboga okay bana ba bo mogala ba ga go shiba o ne le bothata le bona kae awa bona ke ne bothata le bona mara ngwana wa gone gore a ka shifta mowe nke le re thušeng yena a tlogeng mo di-microphone and then bothata ko gore ba šomiša di-microphone tše go bolela ka tšona ene ngwanola sound ya gage ga e ga botse mo tsebeng tša batheeletše a ka notla a le mo mmagorena shiba bona bo mogadi wago o na le probleme le bona ba nna ke na problem le bona kane cause a ba mpolediše le nna ke ba bolediše why o sa ba bolediše a ba mpolediše bona from starting bona ba mpolediše ne ba sa mpolediše nka se ba bolediše a ke ra ke tsebe sebaka se ne ba mpakišang sona okay lebakile eng e rileng gore le seke la boledišana a raba kwa selo se nna a sang ke baka a sa bona mpotsa a sang ka mfihlela a re ka mo se le dutšeng ka mo leaga le titia ka la tsenetša nao tsamaya le tsweng le ga le motloro seta ge sella go tlo kogala sa lena ka mo le tsenetša nako a lena tlotlho leaga le kwa le ku ka re ke mmotsa ka ra a sa o re sorry ke agile ka mo a gone mo ke tlo yang gona okay ga iswa ke ntse ba a sang ke baka le bona a sang ke bela selo le bona a ke tsebe eng ya bona e wala ke na mpotsa a usa gage o a business yena ke na mpulitseng ga re tswa ka 26 a re magistrate o re ke tsene ka mola ga gabo 2 days 3 days is enough ke ska tla ka mola gabo ka gomola tseng ke mfetola gomola ka re tu a go nte ke fetotseng ka ro ko le mentse a re ke magistrate go budi a mpudi tšentšo ka ro ke ya go magistrate go ka gomola ka a nte ke mfetola ka re yena o tswa ka kwa court na be ke sona ka court a mpotsa se a mpotsang sona jwa dadi so ke re awa go ka mgo bona ba boletseng ka gone ene ke nte ke ne go gopele botšhantho e wana gore a o se a re a buta gage o pala ko go reka bupi o pala ko go reka sešebo ka lapeng o rekela motseng ke nte ke ne go botsa o rekela motseng kae motseng ma rekelang gona ya o tlo di araba nna ke nyako tseba mo ke sa le mo godimo ga gago a ke re ba o ne bothata le bona le ja pitša tše kae ka molagae ke dula gae bana ba dula ga bona ge o tlile le ja pitša tše kae ka molagae a re tlile ne ke dula ka mo ke dulang ka gona bona ba dula ka mo ba dulang ka gona a re ape pitše one le ja pitša tše pedi bophelo ba ka mo bogadi ba gago go ya le ka mokgoboleng ka gona ya mogala ba gago ke kwele ra o ne problem le yona ka mogwano wa mara ba agelwane a ba ithabele bana ba gabo a ba ithabele wena esole mosadi ya gaga o ne bothata le seo bophelo ba ka mo bogadi ba gago wena go yela ka mokgwa bo bonang wa bothabela go ba gabo a bo kgahle nna bo nkgahle o bona o ka re ka lokiša kae ka baka sa gore be ke gopela kwano go kwanwe ebe bana ba nkwana ebe ntwe e ba tswa re malume ke malume sesi ke sesi mangwane ke mangwane le ke ntebe ke gopela re go be le kwano go ska khotsa go sa kwana go feta tseleng go tsena tseleng o mo a fetewa ka morago o mo a fetewa ka pele a se le thabo le go lena be ke gopela re go be kwano e bana ba nkwana ba kwane ke dumellana le wena kwano ga e gona ke kwano ga e gona sebakwa ke makoti sebakwa gore kwane sa ba gona ke taba gore ba re a tswe mo a ba kang gona a ya ba ke 5 mo kene mo la ga se ga gabo okay taba ya gore mogala bo a tswe o ikreile ile gona go ba e thomile go ba gona ge wena o fetša go fihla bogadi nna ke kreile ke thomile ge ke fihla bogadi ke gona go thoma go liwa go sa be le kwane fela as from 2019 o ikreile go ba o fihlile ya thoma wena go fetša go fihla nna ke fihlile ka hwetša a ka ikreile ke kreile ga ke fihla se gona ke hwetša nto ke tsebe thoma from mathomo re thomile jwang wa tsare moroka o nyaka go tseba goreng go fihleng ga gago ebe e le gona ntwe o goba ebile gona wena ntse go phedišana le bona na nna ke ntse ge ke phedišana le bona ke sa tsemege be ke se gona nna ke hwetša ge ke phedišana le bona okay wena o rile go fihla go thoma ntwa okay ka morago ga gore go thome ntwa wena o ile wa dira eng jwale ka ge o le makoti ke magato a mafe a o ileng wa tšea jwale ka makoti
nna senge ke ja magato ko se ke mmoditse ka re ga dulang fase le boleshane ko se le bana ba motho le kwaneng go lwa ka lapeng a se monto e lokileng dulang fase le kwaneng ke ntebe ke gopela gona ke motse ke re go a liwa mpate ga go liwa ka mogolo ga le ka wila fase la kwana ke mmele go ditaba ka moka di tlo lokwa ga bone nte ile gore tlo shesherekana le dulele go lenya ke bophelo mo le tlo phirishana gona le phileng le bana ba motho ke ntebe ke gopela nna ke mmotsa mara o ile wa dula fase wa nagana gore o ile wa nonyaka gore why batho ba ba sampolediše ke mmotsitšite ka re wa ba sampolediše cause ke tsene ka mojarateng a ba wa ka se go botse ye ke ya gore why ba sa go bolediše o se ka tsentšha mogala boa gago lapa la bogadi le aga ke Makoti banna ba bantši ba sepetse ba ya magweng ba se boe mengwaga e mentši mo Makoti ke bona ba šetšeng ka gare ga lapa ba šadile ba aga metsi eo ge monna gago a go bolediša ba ba sa go bolediše why o sa ba late wa ba butšhare o mogadi bo why le sampolediše go ile a go ba le methilo mongwe a bute o mongwe a bolela re wa o se ba bolediša ka raoa ge ke ba bolediša ge ke ba dumeiša ke re dumelang ba nkgomolela so jale ke fela matle ke dumeiša motho a go kgomolela le nna ke no re gore le nna ke mogomolela kotse le ena wa nkgomolela okay le go lla a go swane le meeting a mehleng re swere meeting wa nako le ba ka eng a re tsebe nto re ba ka okay gora ra lelwa kere gora re le ya go thoma go boledišana kere a kere le ka seno khomolelana le sa tsebe nto le ba ka so gore a pele ba ba golwa kere so a le tlo no khomolelana le go se nento le ba ka so gore a re Makoti o santse o ba bolediša ke ra ba go dira selo a wa bona ba ntira selo gore mo wena bo Makoti ba ba geno ba bonang gore ba ne bothata ba bo mogala wa gago wena ba bolediša ke re wa ba go dira selo o ka se khomolele motho a se ya go dira selo se se o bolela nnete ala mo dira selo why le sa mmolediše awa like angazi ukuthi maybe ngizoyibeka kahle or ngizoyibeka wrong usisi lo uye umuntu ozayo ekhaya uye kose ukuthi maybe masivela or something kube uye umuntu osibulisayo sikhona ukubona ukuthi usisi lo yena umuntu omo right so mina vela angeze mlomo wakhe ngwazi okay mama Makoti shule o re a le boledišana go nento o bolela nnete mina ngiyamkhulumisa njengoba bese khona ngamkhulumisa and kokuqala ngamkhulumisa ngiyinhlubulo zama ngamkhulumisa bekanakekelwa yimi angekho indodana ezile lapha ekhaya nakhona makezile bekangezanga lokho ukuthi mhlawumbe uthize hamba uyokubheka ukuthi benzani yena ngeke eze azogezela uma uzothenga yakhe imbuzi azigezise nabangani bakhe akagezanga umntana sekhaya gezela uma akamgezelanga and then asibambe lapha abu Thomas why usuwa hlapa lesiswi la mama wa gago lebaka la gore ke sa tlapa be ke le matogong and then ke le matogong ke supervisor re 3 o ne le ya day shift ne le wa night shift o offer you one be le shift ya ka a re lokišeng taba ye abu Thomas ge re lokiša taba re dumela dinnete mama una ilokanje iqiniso lokuthi ubuti ulokanje uThomas uyasiphuza ilokanje spirit neshwa and ngine 100% ukuthi uyasiphuza ngoba maka lokhu njile bekadathi unento la ehamba la athanda ukuthenga ispirit athuma abantwana abancane ukuthi bomthengela abantwana abalamantombazana ukuthi bomthengela ispirit athi ufuna kulokhu njalo lento izijwayela maka ngana biyo uphuza ispirit and aphuza ibhodlele li1 iyasuka ngize ngikwatele nangusisi ngingasamkhulumisi benza ideal bano Thomas lo sisi lo beka prep lo mntwana lo mncane walala ne boyfriend endlini ekhaya muphilo ilo walala ne boyfriend ekhaya mele ngiphume mina ekhaya waphuma gijima gqoka istove sekuliwa bashayana
ahleli phezu kwekhabethe abukele bavula umnyango kancane wase-RDP wangichazela yonke into uThomas ngathi ngayibuya ngayohlala naye intombazane yathi why ungihleba nabantwana bakini intombazana bashayana lo mntana abantu aphuma lo aphuma balegeza kusisi wami ngale agcoka istofu asele ngamabele sesi babalala nnete gore wena bo kitima go feta kwa 7 o itswa ka stofu nka sire mohlola mokhute ke dula malapeng a mateke sa dule gae ke bohlola bo nka se re ba le monna ka mo le gore mo ke leng gona ke bogadi and monna ka o gona ente mokhute e bila e kgonagale jwale ka nako o itswa ka tubane ka stofi be go sele bjang gane azanke ke itswa selo azanke nta mokhute re agala ye e ka ba ile bohlola ka se ke dula malapeng a batho monna o gone ke ne lena 247 go tla monna ka nte a tla ka re ba lena ka mo lapeng a e kgonagale bile wena le abu Thomas belilwa ne re salwe wa ibe gone mashata azanke go ba le mashata ka jarateng o ra re o no e thoma se suta be e ka wa e thomela azanke sesi iqiniso le ndaba o se sayikhuluma la mina bengingakabuye ekhaya usale wayikwa mara ngingayizwa sikoqala ngizwa wayikwa kama ngayizwa ngomamkhulu hayi ngalo umntwana ngengezwa ngumntwana umntwana muke wasitshela athi usisi lo bake bamugijimise ubhuti omunye bekeze nalo sisi nomntana mamncane wami nkor butchen nete sisi and then makathi akamhlukumezi futhi ungizwisa ubuhlungu sisi ungizwisa ubuhlungu kakhulu ngumfazi ukhe bamshaya prek ubuye ejele umntana sekhaya ubhelelwe yimi nobhuti wami bamba lapho sesi uri wena asinke wabethwa ubulela nnete iya ibulela no yena yula nti a go tia a le sober or ba nwele na nwele o ba nwele e buela morago gore ga nwele o no te thobalela o ndwale o go bethila nwele le be le bakile eng ka gore wena o bole pregnant yena o be a nwele na ke tsi wora botse bothata be ile ngano o itsamaile a boa then a fetsa mo go bantwa e lokile a ke re wena o rile o right o monyaka a nwele jale nkane ga go betha o kitimela diflageng ka gore ke ka mogo monyakang a le ka gona ba balla ba re re nyaka go lokisa bophelo ba abuti ya rena ba re ga a nwele wa tshwenya wena gore ga a nwele nna ke monyaka a le jwang mara ga a fetsa go nwa go isha diatla o bitsa maphodisa wa biletsang ka gore ke ka mogo monyakang a le ka gona a ka nna ke kgombe ke motlwaetse ka gona be ke sa ankishe diatla jalo o mmakaditse o ntle le wena gore ga a nwele o nkishe ka gore be ke phela ke nne le ena ga a nwele a sa nkishe diatla jalo o ile a mmakatsa gore o nkishe jang diatla ka gona ke no phela ke le motere ke motlwaetse ka bona gore lebaka gore a ye kwa ba e ba mo solve and then ge ba moswara wena wa boela ga geno go ba wa shala ka mogagabo ke ile gae okay makoti ga re botse nnete o ga nnela mathomo a ra senke ka betho mara makoti a we gore monna ga go tlile mo nyaka thuso because mogalabo o re ke nyaka kwano ene mo go neng kwano santse go be le nnete so ge go swantse go tswe nnete wena wa gana tse dingwe wa di dileya le lwele o nkole re kirileng le lwele le kgopishane le baka eng re le thuse ka eng ge ba ba re go thušege abuti Thomas le yena a re leng kgalleng ba o lokisa lapa la gabo mmogo le gore wena o tlo kgone go dula gabotse ka gae mara ge wena o šireletša tše dingwe a go no re lapa le ka loka goba ke bolela maaka abuti Thomas ke bolela nnete because mogalabo o tlile mo o nyaka thuso o nyaka go kwana le bana ba gabo o nyaka go dira peace ya gore wena o kgone go tsena gabotse ka gae mara ge e le wena o thibelang tše dintša dilo no gore re santse re lokise taba ya gore ba ba kwane abuti Thomas o raita eno ene jwala ga ile ra bo mswara gabotse cause batho ba ke o re ke malome yage ene malome ga nwele a ebe malome o la ba monyakang so ge wena o dumella malome a eno gore re still re sa wela ka ra problem yela re lokisa bophelo ba gago makoti ba bana ba gago ene batho ba abane molato le wena o ba kole re ba reng abane bothata le wena batho ba
ntwa tse di ka se fele solang ka letšea tše ding ditaba le di bušetša morago. nna ke bolela se e leng gore ke a se tseba se ke sa se tsebe nka se se bolele le be le bakileng gape ke nagana ra Abu Thomas a ba jwe monagano mo e leng gore a ka no tswa ga boano go rothotha ka mo le mo mmeleng go le bakile eng sebakwa ebile taba ba tšwetse ka ntle a ile go foletsoko ma ba ile gona ga o bua kwa tsoga ntwa ke ntwe mphušitše gore ke moswariši le bakile eng re bakile gore o tsamaile a ya go motho ko ra ke tlhalosa taba ga botse gore le ena a tikwela o be a ne maratwana ka ntle ga re ga bua go mo go motho wa gage a bua a nnamela bogodimo that is why ke motse ke bala go tsamaile o ile mo o bile ka mawana bošego a kokota ga kokota ke a mmulela ga ke fetse o mmulela o tswalla mojako o tswala maikere e ba le gore o tswala mojako gane gore o no thoma ntwa ao mara sesi emanyana Abu Thomas o tsamaile a boa a kokota wena wa mmulela ga a fetša go tsena o tswalla monyako gape ke bošego jwale ba swantse a tlogele monyako o butswi le ye go robala ao a re so ke ra ona gore o tswaletse monyako a tswalla wa ka ntle a tswalla wa ka moreng ke ga a thoma ntia ka mokgwa ke motse kere o tswa mo o tswang gona ka nako o buang ka gonana e le bošego na wa thoma nta gona fa right e lokile Moroka ya wa tseba nna malome ka kapa kereng go lwelwe banna go lekana a re entabeng ya tshwarelwana onkwa a re kgopelaneng ditshwarelo re ya ge lelapa la ka gae re botšaneng gore re phele jwang ene ge e le gore a buti maybe ke motho wa gona boala bo apala gore botloge go yena re tsebe re ka mofa thušo ya mohuta mang and then ge e le gore go ne o mongwe wa roganang ka gae re dule fase re bolele le yena bua le ka bana ba motho nna nto ke nyakang go le botša lesega ke batho nto e diragalang ba re lapa le la ge mokgekolo a sa le gona be se lapa la go swana le le be le lapa la gabotse so Abuti Thomas go ntjwa le go šetše yena ka mola gae ge e le gore jwala boa mogana a bolese and then lapa le la ka ga ile ya ge le be gabotse ene makoti le wena o be le nnete o thuše mogala bo gore bophelo ba gage boloke because dilo tša gage di ka se loke ge wena o sa mo thuše ka nnete and then wo wa rogang Abuti Thomas le yena se ka hlwa sa moroga lapa le la bolena le ne bothata a go kgonagale gore motse o no thoma o be le lešata and wa bona Abuti Thomas taba ya gore ba re o tswelela ka parties go ne mašata ba bangwe batho ba tlo go batša because o ka rela motho wa re wa loya gante ka nako wa go recorda go sasa a tla mo a go fadisa montse re no wena ke a go sua o nretse gore ke a loya ke molato nto eo then ngwana o le sa le monyane wa ga go šala hlokometse ke mang jwala ge bo gana motho bo amogana ene malapa o e leng gore dilo tšeo ka mokgwa le reng be ballang ka gona le mokgekolo la llang a re o nthetše a re o hloka go mo kgopela tshwarelo ka lebaka la gore gone jwale wa bona ge motho a re o nretse wa re o no ya go yena wa re ke kgopela tshwarelo le wena o nkgopišitše cause le wena ke kolo bolela re no bana ba gae ba ka mola ge ba ile ka mola dilo a di loke le wena o hloka go mmotša re koko jwale ka motswadi wa rena le wena o nkgopiša ge o ne le bana ba ba ka gae o sa re yage mma rena o tsamaile o maagelwane o sa ntšeng o dule le rena gore kgaleme mo re neng diphoso gona ene ntongwe ke nyakang go le botša le seke la raka monnola ka gae o tla ya kae phelang le yena gabotse ka gae ntle le ditshele sesi mo go wena le Abuti Thomas o mogolo ke mang alright lapa le la mama go nyako bona ile lapa la mohuta mang mina lapha ekhaya ngithanda kunepeace and nabo bayazi ukuthi ngamtshela naye ngathi the way ngithanda ngako ngithanda ungidlula la ngihlala khona nanoma yini eyenzakalayo ngiyandithanda and naye uyazi uproud ngalokho wakusho nakubaba abantwana bami athi mina sisi wami uyangithanda adayiwe ngimkhapha phethe ifone ayakhapha umfazi wakhe ngamthathela ifone ngoba bamthathela amafoni akadayiwe la endleleni bambamba inkunzi ngamtshela mina ngithanda kube nepeace
njengoba sesibuya naso esipumpuru kuma protection order njengoba bathi singasundelani sibe distance njengoba sho wasithole emathuneni sakhela nge27 sibuye court nge26 nge27 wafi wasilandelela emathuneni wafi wahlala wakhipha amanzi wathi naye ceda ukhipha amanzi wahlala phezulu kwethuna la kababa wathi yakhe nyaka di video je wedithu wathela isnef nyaka di video je wedithu yabona azangikhuluma azangithini ngoba uthizeni ufuna ukungibona ngihleli 15 years ejele ngi distance naye and emakane nkingi uphinda abuye kimi ngimsize lena le di court order ge le mo yebo baba gora re ka se dule ka gara ga lapa le teng yebo and then le ndawo ayibangisayo ukuthi labantwana baphume ngihleli nabantwana bentandani baye kuphi njengoba shilo la eradweni ngolosine athi ke na yena wakhela umkakhe angazi nanginamanga ifuna nimzwile uthe yena wakhela umkakhe labantwana baye kuphi leso stand lesana esabhutwami yabona uyabona ubhutwami kube womunye bekafake yena ngoba bekangana abantwana kube bekafake yena bese uphuma silenga lapha ejardini manje ngiyambonga ngoba azanka kwenze lokho iplot lamani nobaba nali 5 Morgan 199 yabona what's a problem shimalume ka kapa ne taba ya bona ge o ekwa ke go botsa kere santse ba dule fase ba gopelane tshwarelo yona ploto ela ba reng ke ya papa bona a butile ga ka ya kua go yona e ka sebe ya gage ke estate ya Mogalabe ke ya bana ba Mogalabe wa bana ka malagae nka no ba ke agile ka mogo ke nyaka mara estate yela ileng ka mola ke ya Mremi le Mmamremi bana ba ka gae ka moka ke estate ya ka gae la seaka so go ne le gona ga le re nka ba le bothata ba ka ntšha ka molaga e fixa sware bana ga botse because molao o re se papa go bana se dirileng o se diretse bana ba gage ka moka not ngwana mo one so yona ploto e ba reng ke nyako tsamaya ke go yona e ka se be ya gagana nnoši ene banna le a hlokana le rata le sa rate gonjwa le lengwaletswe di court order le bella lapa le gore go diragalang abutu le golle re fa ka lebaka la re abutu re ke nyaka gore go loke ka molaga ene o swanetse papa a ka se dumele gore motse wa gage o pšhatle ga abuti a le gona ke papa ke mma ke lena le swantse le tšee maikarabelo a gore le lokiše bophelo ba ka mogae so ditene tše di leng gona ka moka ga tsona a se tša lena ke tša bana ka mokana ga bona ba ba leng gona ke estate ya bana so ge re etla molaong dilo tše dingwe le tlo di lata ka molao di tlo le palela di tlo le fa bothata so ge re ka kwana re tlo dula ga botse ka gore o ne share kua plotong o ne share kua plotong o mo le yena a leng gona o ne le share mo la plotong ke ya papa go lena ka moka le ga ka ga ntlo go lukua le sa tlo mmotsa ga pele re ka mo ke ka gae so nna ke nyaka go tseba malome ka kapa gore abuti ka ga tlemo abuti o gopetse gore ke nyaka gore go be le khutso ke gopela gore go be le khutso go be le kwano re kwaneng le ya dumellana le yona ukuzwana singazwana baba Mremi kodwa inkinga i1 manje samba ama court une protection order isisomne protection order kete di protection order je ka moka khona manje le dira le dula kae ma ama protection order la wena enzile nehlala kuphi sila emakadimi ejarden i1 yeah so mina ngila evezinyawo ngifawa ngenxa yala bantwana bangana mama abaqoshwa lapha endlini ngoba wakhela umkakhe yena mara protection order le ba dile gore reng yeah apa una protection order e dumela gore nna le wena re dule so aga into nami ngishilo mabangifonela ngacela ngathi ngoba manje asihlangani khona manje une right ukuthi mangiphuma la sasa ngingabona iveni ingene uyakwazi ukukwenza lo ngibona iveni ingene athi mina ngenze nge1 2 3 1 2 3 njengoba shathi ufuna ukungibona ngina 15 years ejele uyabona ngishilo before mabangifonela ngacela ngathi mina ngoba sine protection order but ayina inkinga ku save nisebenzisana namaphoyisa that's why mina ngibona ngila a ke re maphodisa mmere kwa ona go gore ba nyaka go bona setšhaba se kwana ene ge e le gore setšhaba a re kwane
ba ke o molomong ba mme ya kua ka a dutse ga botse a sa tshwenye ke motho go ntse le bana ba motho le ntse di protection order tse kae tse 2 or 3 keep it true for mina ke one just ba mfile ya ngaka ba mfaka intse ke nna one ke one so vala buti go ntse le re hlola kwano shifa le sa tsamaya di court ro bereka jwang ka taba di protection order tse di longona no ntwe e tlo ka mola ka di protection order na ke tsere decision ke nagana la bokamoso ba bana baka ke bophelo baka that is why I decide ora ke tenya ka le marope ke tjo ka bo ka ba shie ka khutjo I think a ke tjuile re tlo wa re kwane mara re sa dula mo go tea kwana e ka stule le gona wa bona re tlo etelana I think kwana o tla ba gona mara protection order e tlo gana le etelana no yes protection order e tlo gana fela re etelane as long as operation o tewe re ka slatele the rules no ba ke lebetse go tla le yona one the rules ba fela jalo ba tlolo nroa ba tlolo mpontsho pa ka boloi ba tlolo go nthoma ba tlolo roa mosadi aka o rugile mosadi aka re tlo re sabe le 5 minutes re sna re tswa court a re latela mo koloi ma security ke ditlhatse ba re lebeletse ma security ke tsena ka gare ka kwa tla ta o sola le magistrate ba re gonna rena re sa bereka loini tsama police station o lata van e motope ka re o boletse la re ke tle le proof ya ka ma security ba mmoni a nroga molakone ka be ka go ma security gating re ma security bona motho re fetse o tswa ka mo court wa nroga still wona mo ba nromela police station ke itse ke police station ka ba le monagano ka re nto ke tlo dira nga tlo topa ke and ba mmudi ba re 5 years a o ka molatela wa mothomo 15 years a short ba ke 5 years re tlo go tswalela for 5 years ka kuno ke ga ke ya a fihla police station ka fihla ba re ke M11 a son ke M11 ka o tsara max sa je le khroblas dal ka sepela ka e tlogela ile gona so ke nna ga no a ba le moswara for 5 years for unrugile a lo mo ngwana wa gae mola go shisha la baka ba mkhalimile ka kwa court ba motho sa mroge sa mmatamele sa rogo msadi a sa riese a raja even 5 minutes re tswa court di hlatsa ka ma security a mola sibungu re tswa court ba mlebeletsa ntre a ke go bona ba security nrumela ka gare ba nrumela police station ba re go Javel jwale go ntjala buti o boletse re o nyaka peace o nyaka kwano mo go ne le peace go ne le kwano go ka se gona ga le re go be go bue go be le protection order ka gare because protection order e tsena mo e leng gore lena le ba babedi le palla go boledišana so le golle re mo re ya boledišana o botsa ngwana geno re o nyaka eng so nna ke nyako tseba re ka re go ntjele le ya kwa le ya swarelana le tlo kwana la ba bana ba motho na protection order ile o bereka jwang ka yona la iphumula go ba lo bereka jwang ka yona cause go tswela pele le kwana le swarelane le ne le court order ka gare e sa le bothata a tsa taba ya protection order ne ba se gone iphumula e tlo mprotector because of what comes one ngwana ga ke ya motsebe a tlo nroga nna ke ne matla go motia anga motia vene tlo nje jwale ba lla ka re le wena o a ba ruga because le bona ba ibuletse ka se ya court ka lo swarisha ka ya police station ka lo swarisha if nna ke ba roga benga se ka lo bula molato wa gore ke a rogiwa ke a tlaishiwa be ke tlo dula why should nna ke emelle go bula case ka kwa ke no man ke a tlaishega kwa ke ready protection order be so ntse go emelle bona ba ile riela nna protection order because nna ke a ba tlaisha why should go emela nna go ria ntwe it's because of ke lapile ke bona Ikone ya mathomo ya bobedi gape e tlo tshwantabe ke etea go gopela a uswaka a ntirele a favor a no mpha nako nyana ke le go shelo jaaka ke tsomla la penge ke le maropaneng aka then aska nroga tlile aska ri aselo o fihlela ke felletsa ke tso and I know after ra hlogane so go tlo ba le peace I think le nna ka kwa gaka o ka se go sa ba le protection ta kwa se be le mashata le yana ka mogagaka a tlile ka gabo I don't think gore ke tlo molatela go moroga gore ke rieng ka kwa ga ba santera selo a ke a nya ka tlo latela gonna so go gawana mogare ke nana e tlo ba a good solution ye tlo gore go be le peace between us ka di swae ke decide lo ke jem ilo jaka ke sepele gore go tle go be le khutjo between us because of what ke a bona khutjo e ka sebe gona whatever ka ba mo radio ba re fa maele ba re amba ria khutjo e ka sebe gona khutjo re be gona between us a ke shuruwe mo go bona gore go tle go be le khutjo then mo go tlo ba ka ona mnore ka bolela la re botsa ra bolela go be wasa khutjo e ka sebe gona gore khutjo e be gona a ke ba shurugele mara a kere ba go tla mo radiong bonya ka gore go tle go be le peace yebo bere ka se radiong ga ile re khutjo be ka se be gona a re sken ra thata fisha dilo
a re lokišeng dilo wa tseba Moroka ntwe ke e bona mo ke nna ke gore re ne mathata rena ke gore batho ba tlile mo because of o mongwe le mongwe nya go prova bohiro ba gage and then o mongwe le mongwe nya go provela o mongwe gore nna ke nna le ka se intereselo so ke nyaka go le botsa ntlo le re le ga e tswa le kgoshi ene ntlo le re le sa tswa leng kgoshi sesi o dula Vezinyao ne ka bo monna emkhukhinakho and then ntwe e dirang gore o tloge mokhukhung o ye kua ga geno o fihle kua o be melao o roge batho keng angbe kumla ngiyafonela malumntom angilali ngiyafonela uThomas uyasithuka ebusuku ya patrol uThomas uthuka bomakhelwane miyekeleni uThomas uthuka umamkhulu uThomas ukhomba umamkhulu and mina labantwana la usisuma ka se right yimi kahle ngisele nalabantwana laba abangana mama re gopela go etswalla ntwe ne Makoti a bone nnete le ganyana ene o seneng nnete go hloka nnete ga gago go tlo go bolaiša ka monno ka gore ntwe ke e bonang le ke ikušišang ge ke le theeleditše ka moka ga lena Makoti ga a fihle ga bo monna a joina toitoi ga gone monna wa pallang ke a gone mosadi wa pallang ke monna gage ntwe ke e bona mo go wena ga o khaleme monno mo a leng phosho gona wa mothekga that is why a gona go tswela pele ka ntongwe lengwe ya ideang because of o na le supporto ya gago mo e leng gore le gone jwa le geng ka go bontšha di-comment moki dikarabo ka moka ga tsona tšeo di arabile mo ba go botšiša le tšeo di boletšeng ga gone motho a go bonang jwale ka motho a go ba le nnete ene le nna ke rialo wa bona ge nkebe e le gore ka mo lapeng la batho ba ke o ile ka kago monna ga go nkebe a le ga botse a tseba gore batho ba ke bo seseage batho ba ke batlogolo ba gage and then o gopole gore le ge le ka tswa ka mo lapeng le la ga bo monnoki la ya ka ga lena ge monno a tlo go nyala a ka se go nyalle ka lapeng leo lena le yang go lona o sa tlo tlhoka lapa leki o sa tlo tlhoka batho ba bo lapa leki gore ebe bona ba go nyalang ene go hloka nnete ga gago ke sa bušeletše go tlo go bolaiša ka monno ene Abu Thomas ku wena o tsebang baagišane ba boletše mo gore ge o nwele o motho le go thoma dintwa walwa wa bolela wa rasa and then ge e ka ba wena o bona gore ge o nwele jwala dilo tše ka moka ga tsona tše wena o di dirang ke dilo tše right ebile ga o redi go tlogela jwala go on enwa jwala dira ka mokgwa e leng gore wena o bona o ka re go o nwele jwala nto o e dirang e right but mosadi o ge nkebe a go rata ge motho mo rata a o protect nnete wa e bolela and then motho a gona go tseba diphoso tša gage le tša swantšeng a di lokiše mo bophelong le rata le sa rate ka moka ga lena mo bophelong le a hlokana wa ba hloka batho ba and le batho ba ki ba go hloka o maloma bana ba bona ke boragadi ya bana ba gago so ge le sa nyake peace lena le sa nyake go teka ga lene le nnoši o tloga o boletse ga botse wa re le ge batho ba ka leeletša ba dira eng peace e ka se be gona mara ku wena o tlileng mo gore na o nyaka peace putšo ko gore na o ya jwang bathong ba o nyakang peace go bona o tseba gore e ka se be gona o ya jwang then nke bo o se watla go rena ge so peace e thoma mo mothong
before e ya bathong ba bangwe a re ba right a re ba wrong le wena a re o right a re o wrong mara ntwe nna re inyakang ko gore go kwana go mo go lena le go lwa go mo go lena and then ntwe nna ke ipushišang e nngwe gape ko gore wena le mosadi ya gago a le kgalemana a le botsane dinnete a kere wa kwa go ndwa le o bolela gore ba ki ba tlogele go moroga putsho ko gore na ge ba moroga yena o diang go ne motho a ka no go kry-a ngudutse ano go tlhapaola na wa e bona so go ndwale moroka o tlo le thuša mo go ge e ka ba mohlho mongwe le loša ko gore ka kua gae go na le whatever ye e leng gona ye e leng gore e ya letshwenya le loša o tla e tloša mara lena ge le nyaka go kwana kwano e mo go lena le dintwa di mo go lena as long as le kgonne go tsoša dintwa gore le ka sepalele ko go di tlogela so it's up to you ke thaletše polelo ya gore le ge re ka bolela bošego ka moka peace e ka se be gona so ge le sa nyake go kwana le nyaka go nolwa ka di-protection order le direng jwang tsamayang le eng go lwa le bolayaneng ba le swareng because nna a re mo go tla go entertaina dintwa tša lena ene makoti o dithute go kgalema monna gago ga a dira phošo abutomas o kgaleme mosadi mo a dira phošo go emelelana ga lena taba lena e ka se bereke lo dula jwang šetša ile go biletša maphodisa mosadi ga a ka go biletša maphodisa go ra gore go ne nto nngwe ga e right at all so gona ka kua le yang go dula ka gona ka kua le re le tšhaba baki o sa tlo ya toronkong gape ene ge ba go fetša go swara ge nke ba sa go rata batho bake be ba ka se go beilele ka nako o swere ba tswa go go beilela because of ba go rata re kgopela re leng ko reception and then le ditukišeng ge le nyaka go loka ge le sa nyake go loka le gona go lokile re tla le thuša mo rena re kgonang gona re a leboga motse community radio gona fa le go 96 number 3 f ya re a leboga magagesho moroka baeti ba rena ba labone ba ile gore re tlotšotša taba bona pele gape between koko le malome le morwa ga a sa ya gae ka fase ga mabaka a rileng go se kwane le koko o kgopišitše koko ka baka la gore koko o nyetšwe yena re molatšwa ka mogare ga lenyalo a boela sefaneng sa papage wa mmelegileng jwale koko o e bone e le taba ye e leng gore ke go goboša ke ngwana ebile batho ba bagolo e seng koko a nnoši taba yeo batho ba bagolo ba itšea jwale ka lehlapa ge o no tšwa ka gare ga lenyalo la motswadi o e ya go nyakana le botata go kua ebile o fitlha kua o tšhentšha difane ga se koko a nnoši batho ba bagolo ba e bona jwale ka kgobošo ba e bona jwale ka lehlapa ke ka baka le e leng gore gone jwale koko le morwa ga ba sa kwana gabotse ga ba sa tsenelana ke gate tabeng ya gore morwa o be a dula ga bo mosadi ba e hlalositše morwa le mosadi ya gage gore morwa o be a re ge a etšwa makgoeng a gorogela ka gae e le ntwe botse ge a fetša go gorogela ka gae ke mokana pile wa tšwa o ya ga bo mosadi ke ntwe e diang ke monno mongwe le wo mongwe ke nagana re le mogala ba koko o be a e dira nto ya gore ga a etšwa makgweng a ba dumediše ka gae ga a fetša a ye mo mosadi ya gage a leng gona jwale magagesho re nyaka go le lemoša nto e tee ya gore sekgopi ga se nto motho a swantšeng a ema bitleng le yona number 1 number 2 ge o ka re o le motho wa tekwa o palela ke go fetiša sekgopi kapa o palela ko go swarela motho go ra gore ka bo wena o na le bothata ka bo wena re sa ba le batho ba bangwe shiba o moroka ba amogele semmušo ke moka re tla re kgone go bona gore na taba ya bona re e gata jwang ka re ga pitša eo e kgabakgabago a ke leboge malome ka kapa magagesho ke a letama ke bile ke thabela gore le be le nnete le re netefaditše gore le tlo fihla ene le fihlile ka nnete koko le kae re gona tate mogolo le kae o fila jwang go no bona mmago mo gausu mara yona na ine bothata ka mogo koko ga lo mohlaetša mahlo shu ke mmona pateng jwale shu wa mmona
o ka re ke a lora bile no mmitse a butile ga lepate ga botse o ka ra o kgolo gore o bona yena pate koko gone jwale le ba babedi ka mo re bola taba ja tsa pateng morwa go shu mmona ka mahlo a mabedi ga o se le wena o te kwa jwa awe ke a khotsa wa khotsa koko chi a gone molato ya khotsa gore ke yena na ke yena koko e go direga ke yena a gone molato motswadi ya ka ntle le go senya sebaka ke a letamisha ba geshu maloba be re ne le lena kere a re tswetseng taba tša rena pele koko a re lokišeng mola go senyegileng gona ke tse gore ke eng se se sa go swareng gabotse re kwele tate mogolo and then re lokiše ile ke be gabotse tate a bue ka gae a tla gate ka gae tate a se ka kry-a sa tle ka gare ga lapa gore nna nka no thoma so kana a ke tsore nka thoma ka mang ka ngwana o re ka thoma ka nna ka gare ga lapa e no tamisha ba le ba lenkua gae ba ko gore koko wa tamisha ke mang o kgona ka no ba tamisha le ka sereto ba fa sereto sela sa gago ai a ke se ka ba fa sereto o re ke le a ke re ke leboga go tsena thobela ke leboga go tsena mo go lena go mane sa mathomo ka re ke le ka bolela ka re ke a le hlaelela wa re go mphetola wa re o hlaela jwang ngwana 1 2 3 le mengwaga mentši go ka leboga ngwana o e leng go setlogolo ngwana morodi ya ka o a dirileng gore be re tleka thobela ke be nna ka pelong ya ka ke be ke belela go ya gae ga matlala ke hlaelela go fitlha ga matlala thome ka jaaka ngwana o la leng ka gare ga lapa ga se re be re no mo lebelela e le ra tšea matsapanyana ra ya go ngwana ga go motee ngwana o la motee wa gago a tla gata-gata ka mola gare ga lapa gomme a bolele ka yena ngwana ola ga re santse gore a rotoge a se ka ba a rotoga a no fela a ilalo morago o ileng ga setšala morago a re ke nyaka boka ke dirile gore ke monene bokajo e leng gore o tlo go gata-gata ka gare ga lapa a šupa ka ngwana a re ngwana ka re thobela a re bothata šoe keng ka re thobela a re nna yena o tlo tla go wena a tla go kgopele gore o tlo ntšhe bothata le ngwana ra ema ene go bile dilo tše ntšhi tše di mmakaditšeng ke monetse go ngwana gago mara ga se nka etla ngwana wa ka o nna ke motho wa sešitšeng le ile go yena la thušana la patelana mara senke a feleletša mmereko tamakgoši a senke go patelana ga ka ke a kgola ke monetse tšhelete e lekanago 2000 ambore 2000 ko nyakile 3000 aga ka ntšha 1000 a tšwela pele aga malobanyana a kgopela di 1 2 di 1 2 3 ka mone ya 500 a kgopela gape ka mone la o kgopela ngwana molwetši a le kae molwetši wena so yena wa go founela go kgopela tšhelete thobela a se mola o nna re rage ke mo rutile a ke mosebe wa nkwa le gane jwa wa nnyatša man wa nkwa nkere o re ke bolela sa nnete dilo tše ntšhi di diregile gona mowe no santse ke tsebe gore ngwana o ke mang o ke mpotša ena ge re fetša mo nka mpotse gore o berekile jwang ga re bereke ka mokgoko a bolela ka ngwano gomme ga bolela ka ngwano o le mojako gore bana ba phatlalala ke tsebile le ga bana ba phatlaletse a botse ke ba bona gore bana a ba ile mokgwe ga ba bone go diregang o mpoditša ntharare gomme ke tlile go lokiša mara nna ke tlile go tla go wena o tlo nthuše a ke tsore ke ngwagauše ana o ko bolelang o tlile wa thiba mo a thibang a thiba mo a thibang mara moletši o lanaso bana ba le bona awa e sa le ga ba sobele aga le kgono ka gare awa nthuše ka mone ya 500 ema pele ngaka o kgopela wena tšhelete a ke lore monetše 1000 gomme a boa gape a tlang kgopela re la re ke kgopela gore mphe nthuše ka mone ya 500 wa ya ka mone ya 4 ke kgopela go swara koko molomo gannyana tsamaišo ya motho a bego a ba thuša
e tlo tšea nako ya ke nagana re yeo le ga ka tla a re hlalosetša ka yona ka morago, and then ra tle ra bitša owe jwale ka papage wa malopo wa kwiša gore nago ka be go tsamagile jwang e tla loka. Ke be ke rata gone jwale gore koko Moroka o tlhalositše le maloba a te thaupa gore bana ba babedi ba ka gore rena re bolla ka ote e fela buti maloba bontšhitše gore go na le o mongwe go ra re e ka be e le ba babedi. Moroka maloba o tlhalositše gore o tlo tsenelela a thuše bana baki le go tla ka lapeng a tla bone gore a ka le thuša jwang. Ke ka mokgwa a tlhong a dira ka gona go ba bangwe ye o tlo e dira ke na le bonnete bo bo feleletšeng. Jwale gone jwale nka thaba ge re ka tsena mo tabeng ya gago koko le morwago gore morwago ga botse ntwe a go tshwentšeng ka yona kudu e ka ba e le eng ye e leng gore le kgono e dira gore o palele ke go ya ga gage le yena a palele ke go tla ka gae, and then wena jwale ka motswadi o bona o kare o ka no be o mošitetše kae jwale ka morwago. Thobela e jwa le yena sese ke a leboga a ke mosebe o tlile gore jwa le nna pere ya rogane thwi o tlile ka lapeng mokgalajwe o a monyetseng ka kgomo a mo godišitšego kgalajwe a mo godišitšego a le gona sa phela. O ile ga a fitlha a re yena o batle o dira phoso gore sa mathomo a re o batle o dira phoso ka ge mokgalajwe a se a hlaba ka kwa ga gabo yena ba re o tlile re a ntšhetše mokgalajwe kgomo gomme a mo leboge ge yena a mo nyadišitše mosadi. Bjale go tloga mo re sa re lebeletše tebogela o a tsena ga a fitlha a dula fase re ba bararo a re ke tlile go lena ra re Thobela re kotse tlo re botšatšeng a re ke tlile go le botša gore yena o boetse ga gabo fane kgala jela re boetse ga gabo fane a re mabapi a re ke sene bophelo jo bo botse. Mogala jela moretše a re tla ko go botše mokgekolo o mpoditše bophelo jwa gage wene nka be o tlile mo lapeng wa tla wa re botša gomme mokgekolo a sepela le wena a ya ko ga bofane gomme la go kgopela boroko a re ke be ke naganne gore ge nka tla ka le botša motlho mo le tlolwa mokgola jela re ilwelang nna le ka re taba tša ka nna ke a di tseba a re mogala jo wa fane o nyetše mma a re o monyetše a re a re ke godile ka mogala jola a re ke dutše ka gešo nka be monyanyo a go jele o bile ka monyanyo a wa mola a tšeka a raga jale tse ke tlong go le botša sona ga ke se ngwana lena ke reilwe kwa le ngwanola wa ka ke mmatsala ke ratswalake a re ke a e leboga aga o ne mošimanyana ke mogala jola wa ka a re ka moka ke tlo le botša gore la gore ke tswile re boetse morago re reilwe kwa re tswago le reilwe kwa le tswago mogala jola re go tlhogo ba ka mokgo a re awa ke a le botša awa ka nnete tabela re itšere gore ke tšhiplane gore a rereše go a rereša a se ka tlhoa se tla ka lapeng nna nka ya gagage jwang ile jole ke tla bona gore ke nnete ka bona šetse ya tongwadile dimpeng tša koloi ka fanela ya koloi ela ke belege bana ga se nka ntšha selo ka be ka go dula moo ga gabo o nthakile kgalejo o nthakile ge nka banyetše go ba gona go o raka mosadi go ba lefapana a kore o santse o mošala morago o rume batho gore nna ke timeletse bana ba ka bakae ga senke bile a roma motho a senke bile a dira selo ba kgokgoetswa ba išwa bopedi ga masemola ga re santse re namele direle wene nako ela direle wene di sepela di robala kwa thoko tšela ke ngwaga woo direle wene tšela ga ditle ebile go nepesaneng o ba re ke matshwanyana o nthetša re ke le išaga bolela le mmage re o išagage ka reng ka leboga ge santse o re a re iše mola o re latlhela kana ka mo pesaneng ya matshwanyaneng
re no tsena a ke tse gore o feletse kae se ke mone ngwagong jwale kokomo re na le challenge ya gore papa o re faneela ka yona o lokile ebile dilo tša gage di a loka ga go moye motshwenyang fela o nyaka gore le mofe support godimo ga faneela ene o kgopela gore yena le wena le kwane a kgone go tla go tsena a thushe ba le ba bangwe gore re taba yela ya fane ya papa ke e kwele ga botsepa e jwalwa kere o boletse gore yela o ka se kgone go e change e go tlišeditše diphetogo malwetse a gona ka gae dipereko di a oketšega dilo di sepela ga botse se wena o se kgopelang ke gore re tsene mola go ba le ba ba jwang wena le mogakolo le kwane ke ikwela ga botse batswadi baka o sa eme ka lona lela ye ya fana re tlo e gona nna a se ke mo kwatela le ga ba tlhanoga ga se ke mo kwatela mara taba gore o no putla o ya ga bo mosadi ka metlhale ka matšatši o re nga sane o re ga a le kua pateng a tswa fa go nopolela le nna a no re pelanyana re kue ge ke re ka re ke pateng gome ke emiša letsogo ga re dumediše ga re sele o no feta jale nna ke tla re ke mo kwatetseng ke tla reng ke tlo mo swarela mabapi le eng ko go kwele tate mogolo e ya fane ye o e beile ga botse gore o ka se kgone go boela go fane yela gobane o rile bo o sa nyakwe ka kua kere jwale ya fane ke rata re lokiše dilo tše re tlo di kgonang a re tseneng tabeng ye e ya fane e tlo re palela e tlo re diba nako rena ke nnyane mpheng balwetse a re tsene tabeng ya balwetse tate mogolo mmeshu kgopelo ya ka kore ya ka gae le go ka bitša ka fane ya botate ya ka gae se ka lahla legae la gago se ka lahla mmago a sa phela a kere ke a kgopela nna nka se morate a tle ka gae a tsene o mo amogele koko mo a thitšwang o tla tlo mo fa maele re ne balwetse šiba ba mogala bo wa ga maubane maloba ileng a tloga a gatelela re balwetse šiba ka mo re dirang ka bone o ne balwetse ba ba kae koko kore moletši o moteo ba mmolela go moletši o ile a thitšwa a wa a raga polo kua makgweng ba mo dira operation o sepela wa koila ke gole se se fitlhang kua kae ka maoto o ke a motlhobetšang kuo o dirang molwetse wa leng gona botjang nna o a dutse go o ne o dula tu dimela le kae re nyaka mang tu o swere ke tlala tu goba o swere ke eng kore e no ba tu sepetlele le ile la moiša sepetlele ile ka moiša sepetlele go moiša ga gage ka re ge ke tsoga ka hwetša remile mehlare ya dinamone o ile mofase a o ka tšhabeša ka ya go mogala jo mo mogala jo la re a re bitše manyamanyane ba bitša bo manyamanyane ba tla ba mo kgobokanela ba ka ba mmotšišano re tu ba ile ka kare a no re tu a wa ba rago jwale motho wa mohuto wa re go moletseng a re bitše ba molao ba ile ba bitše ba molao batla ke a kgona bile nke e re bolaile motho kore go tše le kgolekgoletse ka di tlile di eme mo mojako di tletse motho o moteng ile ga ba fitlha ba mmolediša a bolela ba re o remela mehlare mogakolo a re ke sethokgwa o e remela o mmoditše a waga ka mmotša jale monna re tle go tšea re le ka sentše ke se ka bolamolo ba re ya go tšea a gana a wa ba moreka ba mo lahlela ka mola ba re tsa mo tšea pasa a go e tšea a re ke khiela mojako ba re khiela re gane a khiela mojakolo a sepela a ya le bona kwa ga ba fitlha kwa wa mošaka sepetlele a nelo ba re go ke moletši o a kereng wa tlotša ga ba fitlha ka kua yana ba mo lebelela ba khotse le gore aowa a lala yana gore betse matšatši a mabedi mantagala bobedi a wa ka ge ba founa ba re tla le motšheng a wa ba ya ba go motšea a khotse a sene molato gore o tlile le pilisi a ke tsebe ke mmotšišitše ka re ba go neetse dipilisi a rena ba nne a selo a raola re gape ke kua nna ke gafe le nkiša ka sepetlele molato le keng ba ra o rra gore o tlo gole
a re ke gola ke aga fa e be le ge le mo ka a dutse gona ka mokgo go tloga mo se nka se le ka selo ke senoinoi wa hlapa wa hlatswa fela ka se gore le re kgopela se sengwe ke ge nna nka no morela ka re o ne shipe o ne Colgate o ne le eng o sere ke tlala a ne mmereko le gore a ke sere ke tlala wena o ka no sola no moneng ga bolediše motho le go ka kogota wa dimela a bona le ge o ka reng a go ne le mo teng re dirile mediro a ka mola gare ga lapa ba ba mo tsebang ngwana ra mogolo wa ge ko beng ke wa mmolediša mara sa mmolediše go ya kae me go ne ngwana e le wa gagwe ngwana o la ka mmolediša ba le ka megokgo a sa bolediše motho go fitlha le gona jwale sa le go ka feta mola nako ya 80 wa ya ka thokwe wa ka 68 o tlo no mogitsa e sa dule gana mola ke kwele maloba le re o dula motlhareng thobela o dula motlhareng o no širuga dule kwa thokela phefo ya motutula ke be ke morele ke re no dula fase ke re hle ke ya go kgopela nko no širelela mola thokonyane la gore phefo ya go bolahle aowa a no ntebella koko wa tseba gore motho ba kgona go mothebola a sa phela a ke tsebe motho ba kgona go mothebola a sa phela ko ra no shalla fela ke gore moya o tswe nameng fela then ebe gore o hlokofetse ka nnete and then a bolokwe Moroka ke department ya gago abuti ka lapeng la koko o rakile ke mang kore nkare a itlhalosa ga botse ka mo gare ga lapa nna ke ile ka bona mokgekolo ke boela morago o ile a peya bjala a ne le mogalaba a sa phela and then go ne le ngwana wa moshimane ba tlile le ena bjala bola o bo apeile ra tsela ra go phasa e be go bore ne ba phasa go ntšha mang nna ge ba phasa ba ntšha ba phasa jwang ba ntšha wena ne ba bolela ka dipolelo tša gore ba ntšha wena ka lapeng bo šetse o tšhentšitše sefane ne ke se ka tšhentše sefane and before a botse ne before go tlo apeiwa bjalabo ne ke ga go apeile bjalo bjo before then ra go phasa ba ne le ena mošimano ke ma mošimano ga ke motsebe and then after mola go tlo ga nako ka ke tlo hwetša yona vene plakilweng after ke seno ke ra vene plaki vene ke bolelang ka yona reng e plakile ne ke tsamaile le ena ke tle go mogekolo ke tlo molaetša vene la mathomo ke seno e reka tle ka lapeng a mmotsa ka re ke tlo tsogela ke reke ntsoko ka vene tšatši leo go gopola gore go sepetse le rena ra feta re molatlha go sestere nna ka feta ka vene a ke fihla ka kwa ga bokereke ba mpotsa ba rene ra di bona dilo tsa gago wa di leboga mara o di leboga plekeng ya rong tšeo o di tlhalositše beke ya go feta nna ke be ke no be ke nyaka go kwešiša gore ka lapeng la koko o rakile ke mang gore o se ko a tlho o sa gata ke koko ke tatemogolo ke bana ba geno kore gare ga dipoledišano tša ka le bona le ga ke bolela le bona le fore le bana ba ke kry-ile nna ke sa kwagale ka e bona ka rene okay ka mokgwa o bo re le nna ke sa kwagale e seng gore e be ke nyaka stulo nete wa tlang ka morago gaka ke kgweditse le gore ne vele nna le bona a re tsamaišane gabotse ke tsamaile le bona mogala ba ntse a robetse kolo ya gage be eme then go ba le dipolelo tsa gore ne a se ka ba batamele e be ke ne le bona mare ka tepona le nna ka rene okay go tla ke atla ka mo lapeng mare se le nna ke se bonang meskini ka reng ka se bea so se ba ka tsela e nngwe tediswa le nna ke ile ka feletsa ke no irang ke no te kgogela morago magagesho nke re le botšeng la tseba nke re no le botšang ka gore mogekolo ke mmago whether papago wa kgomo papago wa mmadi papago wa eng le ge le ka tšea banna ba ka moka la ba beela kua ke mmago mogekolo
ntle le banna ba le sekela losha ke banna ba ba tjeng le ba bieleng kua koko a gopole gore ke imile ngwana wa moshimane 9 months wena o gopole gore ke ile go tla lefaseng mogekolo a nkgodisha ka be ka ba monna go sa kgathale gore koko diposho tša gage tša di dirileng dipolelo tša gage tša di boletseng go wena ke tša mohuta mang ke mmago o ka no o bitša ka sefane sa kowe mogekolo ke mmago kore o rata o sa rate ke mmago ene wa rra o ka se phelo o sa e ga geno ge o sa e ga geno gape o mongwe wa bana ba gago o tla tswela ke taelo wa go phasa go phasa ga geno ene lapa la geno ke la mogekolo ene e leng la mogekoloki a re go bakiše sefane o ile go se tšentša motlho mongwe wa bona se go berekela wena and then ko wena o tsebang phapano before le after mara lapa lela la mogekolo ke lapa la geno bana ba batlang ka mo moraga gago ke bana ba mmago tšea papa bona o ba beele kua o tšee papa go mmeele ku le lebeleleng mpa ya mogekolo ke yona e le botjang gore le bana ba motho e seng banna ba lena le bolelang ka bona o ka se phelo o sa e ga geno wa rra kore wa mo tshepa mogekolo ya da ke mo tshepa a ka apea bogobe a go bitša a go solela a go fa plate wa ja o ka ja nkaja wa re resha makoti go ga le kopelana le letle ka mo go wena ngwaneso taba ya mogekolo le monna gago e go swara jwang ka baka la gore wo ke mmatswala go belegetše monna wo ke monna gago go sekwana ga bona a go nkushe bose wena sa le o yaneng ka lapeng la mogekolo ke sale ke ya kgale lebaka la ka la gore ke se ka ya ke tšhaba gore ke a ba loya go ka polela ya leloko la monno go thoma ka mma mara mma nna mahlong a seng ka mpotša mara ra ithulogile ngwane o labeng a le moko ke yena a dileng a bolela re go tšhaba go tla ka ga ke a kwešiša ka gobane o bitsiwa moloi ka lapeng ke yena phela le bona full time ga botse go ra gore go wena taba ya gore o moloi e tla ka mabarebare e le eo e fang ke setlogolo le yena mogalabo nako ntši be ke re ke gagabo a re o ka se ya gešo ka gobane mme a go nyaka gore wena o a loya o petero loye nna o se ka loya bana ba gešo abuti polawa ke mong ga ene lebelo ge mogekoloki a šupa makoti a gagare makoti wa moloya ge e ka ba makoti o tla bolaya mmago goba mmago a bolaya makoti ba tla be ba bolayane le morwedi le ngwana gage ga se taba ye botse ya gore o ganetše makoti gore a e ka lapeng la mmatswale a se tabe e botse go bitša motho ka leina la moloi ge e ka ba o dia jwalo ga se nnete ebile ga e amogelege ebile ga e nyakege ebile ga e bose magagešo ge re butše buka goba mohlho mongwe re bolela ka 2023 re bolela ka 2024 ge re nyaka peace re tswalela di-chapter ka moka ra tlogela dilo tša maabane ra lebelela tša lekgono mogekolo mo o boletše gore le ge e ka no ba bele fela wa no re pepep a re ga a tadima bona e le vena morwago o tla no emiša letsogo a no re mogekolo o boletše gore ge o ka tla ka lapeng la geno e leng la gage a ka se go rake ene ke kwele le wena o re mogekolo o a mo tshepa then putšišwa ka ko gore ntle le difane tše lena le di bolelang gore a re lena a le loše ke selo le ya kwana ga botse ntle le difane and then koko ge wena o sa kwane le morwago woki le makoti go ne le bana ba e leng gore ba tlo ema le wena ba go thuša go hloya abuti kapa ba go thuša go hloya makoti seo se tla be se ra gore wena jwale ka motswadi a bona o tliša division magareng ga bona wa ba kgaogantšha ene batho baki ke mpa ya gago ka moka
nka thaba ge o ka lemoša baratho ba abuti gore ba seke ba tsena taba gago le abuti, ba bone abuti jwale ka abuti ya bona, abuti a ba bone jwale ka baratho ba bona. Go sa ge o ya go robala o ka se kgatlhe ke ntwa ya bana ba gago ba e leng gore o ba tlogetse ba sa kwane. O motswadi ya bona o e leng gore o swantse a dule a lemoša ba ba bannyane gore o ke abuti ya lena le mohlompheng, o dule o gopotša o ke gore ke bana benu ba rate o ba hlomphe, o dule o ba gopotša gore ba hlomphe mosadi o ke mosadi ya abuti ya bona. Ene Makoti wa mona mokgekolo le ena bua bogadi ba gage be ba sa morate, kore ke nyaka go no go botša nnete, be ba sa morate le ena. So a ne lebaka la go go rata ke mmago because of o go belegetše monna, a gone ye nngwe ya go feta yewe. Ke mmago ka baka la gore o go belegetše monna, ene mma ye o ibitša mo go yena o ibitša ka baka la gore monna ga go a ibitša jwalo. Ge nkebe o kry-a mmitša mmane nkebe o re mmane. O sekwallela go ratwa ke batho ba bogadi ba bereke, ge ba ne le mediro tsamaya o ba thuše go apea majwala, o ba thuše go baka, o ba thuše go apea dipitša. O sekwalliša ke ge mmatswala a re o a loya ge e ka ba wa e bolela. O sekwalliša ke ge ba sa go fe lerato le wena o le nyakang, a gone gore le ka ba gona lebala. Ge o kweša botlhoko ke gore ga ba go rate, gore re o ka se tsogile o thabile bophelong ba gago ka gore lerato o ka se tsogile o le kereile. Mokgekolo mo a ka no e bolela ba emiša diatla re Makoti a ke ne bothata le ena ke a morata, mara e tla be e se le e leng gore o go rata jwale ka morwedi yage, kapa jwale ka ngwana mmage, kapa jwale ka o mongwe wa bana ba gage. O seke wa kweša botlhoko ke ge bogadi ba sa go rate, le yena mokgekolo be ba sa morate ko a nyetšweng gona, le rena bomma go rena be ba sa ba rate ko ba nyetšweng gona, because batho ba bomme ka bo bona ga se nke ba no nyakana, a e thome ka wena. Rata monno wa gago o mo fe thekgo, o moeletše gore a ye ka gae, le ge le ka seje la no fitla la no dula fase la nwa metsi, la te tšwela la te tsamaela, le phethile taelo e kgolo. And then le gopoleng gore go nywele re fa moroka task ya gore moroka a tla le thuše ka balwetse, a tla le thuše ka tše dingwe tša bophelo. Go nywele maloba go boletše gore bana ba koko go ne le ba ba sa tleng gae, a re tse gore na wa e ba sa tle, le yona e sa hloka gore moroka e go e hlola e bone ga botse gore bana ba ba raka ke mo gae, ke eng ntwe ba swereng kwa makgwe ma sa kgoneng go tla gae. Then moroka o tlo kgona jwang go le thuša dipelo tša lena di sa nyakane lena? A ka se kgone, because ga ya go ba le mokgekolo lena tlabe le ra kry la bona o bolelang le mokgekolo go ra gore ba seba rena, ga ema le lena mokgekolo gore ba bolelang le bana go ra gore ba bolela ka nna. Mara ge a ka tla a kry-a le kwana go ra gore o tlo kgona go bereka le lena ga botse, go sa kgathale gore na o ema le mang, o bolela le mang eng, o ema le mang. Le tlo dia mmerekwa monno gore o tlo be boima ka baka la gore a le nyakane lena, and then yena o swantse a le thuša, o tlo le thuša jwang le sa nyakane. Ge e ka bantu a swantse a e go idia ka lapeng la mokgekolo nyaka bana ba mokgekolo ba feleletse ka moka, o tlo e kgona jwang lena le sa kgone go ya? Go ka be go diragala gore mathata a leng ka mo gae a hlola ke badimo because of ba se ba thaba ba sa thabiše ke ntwa ye lena le elwang le motswadi. Gata ya gare warra, gata ya gare gore o kereile papago, a gore go ronga lelapa la mmago e tlo no dula ile mmago o rata o sa rate. Makoti ke mmatswalago, motho a go rata a sa go rata, a go bitša ka maina a sa go bitše ka maina, ke mmatswalago o go belegetše monna. Re kgopela re lokišeng taba lena, mokgekolo a kgoneng go tla ka ga morwage, morwa a kgone go phentša gata ka gae, go feta ka no feta ka gore a ka se tsene mihle le mihle a kere ga a feta. Mara nke tšatšinyana le leng a ema a dumediše mokgekolo, a mmotšiše matsogo, ga a swere 20 ranta ya go reka cold drink, a mo fe 20 ranta, mokgekolo a šala reka cold drink a eno a swana le bakgekolo ba bangwe. Go a baba gore o no bona ngwana a feta e le wa gago a ya metseng ye mengwe, o a babelwa mokgekolo. Le ka no be le tseba mabaka a dinnete ka moka ga tšona gore na wa ya feta, mara e ya baba le ga ka tlhoa tseba nnete e ya mmabela ke motswadi o mmelege.
lwela go hlola khutso makoti e lwa ntwa ya go hlola khutso makoko ntwe re nyakang go e bolang ge e le gore ga wa e bolela e tseba ko wena gore ga wa e bolela e lokile mara e fitlhile go bona ge e fitlhile ga e tshwenye as long as wena o tseba gore ga se nke o no e bolela ga se nke o no e bolela go lokile ebile o se go a tsoga wa e bolela ka baka la gore batho re a seba kore ke nyaka go bolela nnete ge batho re ne re nnoši re a seba kore re batho re bolela ka batho ge re dutse and then go tlo no re o motee a šwatlhiša dilo tše be re di bolela mo ka fase ga mabaka a tsebang ke ena ge e ka ba ga o e bolele re a leboga mokgekolo ke nyako e bolela ka gore ntshwere e go swere jwang ke nyako go bolela tabanyane teše e tse pedi tše tharo re kgopela e tee a re kgopele tše pedi tše tharo re kgopela e tee fela nako e tsamaile ke kgopela gore taba ya go e nna ke tla rela kare o boloye monno o ile a betoga e tla re alwa le mosadi kare o tlile o mpotša a re ee kare mengwaga ele mentši o sa tsene ka mo gare ga peloso le kgone o tlo mpotša gore le alwa ke moreetše ka re a tlhare se o se jelego o se tlatšitšena e le sa se išitšeng ke mang ke nna ka re tlhare se o se jelego ke ra gona makoko wena go o bo mmutša ka setlhare sa se jeleng o be o ira se se tswang kae se se montšhitše gore a se ka tlhwa tsena ka molalapeng ka re ba sa tle ba sa re sele go etšagana jalo ka mogolo ka re o tlile mpotša molato ge lena le elwa tlhare se o se jelego o se tlatšitšela ke sa re o selele ga mokete ke a kwana kere aga go fedile ka mokgolo le lena matšatši ka re makoti e ka nomotšišauše gore a bogobe jwa o ile kang ka pela ka morela nna ka re mago matshepe ke tlo janeng gobe jwa gago a re bogobe jwaka o ka seke ka tla ka apea ka gore wena o re nna ke a loya le ka seloše ke mabarebare a ke re dilo tse ka moka ke mabarebare mokgekolo ee ke ra gona gore le wena o tlhokomele go o bolela letlogolo tše tša gago ka gore ditlogolo tše tša gago ke tsona di jang ditaba di fa makoti wa ka a ka kwa setlogolo sa ka gomme a se a kwa tlogolo se a se ka kwa nna ke bolela se e leng gore be re se bolela so magagešo makoko warra ke kgopela gore o kgopele mokgekolo tshwarelo go sa kgathale gore o ka be o le wrong gore o le right ke kgopela o kgopele mokgekolo tshwarelo ke mmago a na le bekela o kwele le nna ntse ke kgopela tshwarelo a le kgole le nna ena ke mme a ka semphomoge ene ntho e wane go ba rwarre le bona a ba itla go nna ba nyaka thuso ba e kry-e nako nngwe le nngwe ene ke kgone kopana le bona go bore nevele o mongwe o ile a ba le bothata ba koloi ka motloga mo ke mo latelela binone a o ka be ke e lwa le bona ben ka se mo thuše ene ka mo go yana mokgekolo le nna ke re mo ke mo gatileng kgonse gona ke kgopela tshwarelo ene le go bona le bana bešo le ka mokgwa mosadi o meskini a ka ba go boro ba gatile dikhonse gare ga dipolelo tseo bore di ile di a ba gona e le tša mabarebare le nna ke kwane le tsona so makoko re kgopela gore o re lokišetše kopano ya lapa la gago ka moka ga lona re tle re duleng fase le lena re boleleng le lena re a e kgopela re le pitšeng tše kgolo ofisi ya moremi re a e kgopela kopano yewe e hloka wena jwale ka motswadi gore o botše bana ba ka moka gore ka tšatši le leso ro kopana le bokakapa le ofisi ya professor moremi re tlo o dula fase re tlo o bolela and then le ka moka ga lena le bana ba gago ka moka mokgekolo re ya kwana ke ba biletša ka lapeng la gago ee re tlo o tla ka lapeng la gago a buti o tlo o tla makoti o tlo o tla re tlo o dula fase ka moka ga rena re tlo o bolela ka taba tše e leng gore di swanetše di tšwetše bophelo pele moroka a tlo o tsentšha matsogo mo baneng ba jwang a ba alafa a le theela metsi a le tlhapiša le tirelelo tše ka moka ga tsona re hloka go dula fase le lena a ke tsebong ke nka bolela kgwedi efe ya bale aowa wena beakanya koko go feditše o re botse go feditše go beakanya le bona o re fe letšatši ene le rena re tlo le kgorometša letšatši leo gore mokgekolo ganeng ke neng re tlo tla ka kua gae re tle re duleng fase le lena e tswalele moroka ya a ke leboge se segolo nna ke nore makoti wa kwa mokgekolo o lla ka ra wa mo apeela bogobe
o ye ga mmatswale go sa sa o mo apeele bogobe ga botse ya a ke na mantši ya nna ke lebogile kudu ge lena le tlile ke lebogile thata gore gore se seng se a loka se a rarologa koko kwanang re tle re be le tumelelwa kere molao ga o sa dumela gore re latelele balwetši ge ba fola ba ya kua ba rawa batho ba le nna ba nonkhikinepa ba mpofa ba nkiša mo nna ke sa nyakeng gomme motho a kry-ile thušo a kere jwale melato a go swana le eo re e wina ka gore ba botsa gore motho o tlile a se ga botse bohlatsešhibo jwale o fodile mo la santše a leboge o kry-a maele a marong batho ba fe batho maele go swana balwetši ge ba le gona ba kukelele ba tšišaga moremi re tlo lala fela balwetši mara ngaka ye ya go kgopela tšhelete ye e thwasitše nku ke ya inyaka gore e tle mpotse gore e rutile ke mang mokgwa wa go kgopela balwetši tšhelete a ke gopole ka letšatši la mohlolo ke seka molwetši ke re o tlio patela neng a ke netokelo yeo magagešo go sasa ke tšatši la difuthu ke tšatši la kereke ba phethang ka sekereke ba nyakang go porofetwa ka sekereke ba katla ke kgopela re ba batlang ke lapile kudu go tloga maabana seng ke khutša le lekgono be ke bereka ka kua Jan Fes mara ko gapeletša go tsoga forogo ka 8 ko ba ke thomile ke tlo tšhaiša ka 11 or 12 ke ne maeto mo ke yang so ke kgopela re ba ba ka kgonang ba tsogele forogo ba tlong kereya ka lebaka la re batho ba lla gore ba tla ba ntlhoka magagešo ge le e tla ga moremi founang bolelang le ba office go 071 398 1508 071 398 1508 or founela 060 959 0303 060 959 0303 today malefo le seke la napa le mo founela o sa lokiša tše dingwe kua o busy so founelang dinomoro tše ke lefang 060 959 0303 or le ka founela 071 150 071 398 1508 ka ditlakaleng la rena la Facebook o no re Dr. Mremi wa re followa go fihla mola go DR Mremi wa kgona go bona tše ka moka re di dirang ke lebogile kudu ba theeletše ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago re a leboga le ka mehla le go bebua le malome ka kapa nna ke lebogile koko a go e go ba le di meeting tše